O whiriwhiria nei se tasi o whaamasino o whaamasino o whanua maswafa. Le fionga la ulu ene le taifu, na te tau avele to finga Palestine langolango le whaamasino ma le aso ngofua nei vai aso na whaatauto ai o iei lumo le fionga le Palestine, o le whaamasino le atino u le fionga le sātere rapi vai. Whapere sui Palestine le fionga afumasanga Michael Sonalone. Na mori mawina fo i le whaatautonga o le Palestine langolango fou. E le ofisa sidi o le mtanga aluenga o whaamasinonga, ma le whaafoina o mta uputo whaamasinonga. Whapea nisi o ofisa sinia ma whaamasino, o le whaamasinonga le atino. O le fionga la ulu ene le taefu na whiriwhiria o se tasi o whaamasino o le whaamasinonga o whanua maswafa, i ate se mo le tausanga i luafes furuiva, le ana whaatauto ai manisi o whaamasino i to lima o lea whaamasinonga i le nā lava tausanga. Rona winga o sa valia nei le lima tausanga, talu ona ia tau avere tu finga whaamasino, o le whaamasinonga o whanua maswafa. Sa vea o ia ma whaamasino, i le tuanai o tausanga i tele, sa nga lue ai ma tau tua i le malo i le vaenga o whamalanga inga, i le mtanga luenga le pālemia ma le kāpeneta. O toi lua vai aso a mata le fono o malo le tau pulenga, ma o iai le tele tununga o tā le whea ngai le teimi o toi o tā penanga, ma le polo inga le whaamasinonga maua lunga wa tu ina atu nei le pisinisi tu maoti, o le Samoa Global Shipping, ina ia tu ina atu loa pusa o loa le whaalaptonga le taalunga soka Samoa, o lo auma yeini o loa e whao ngā, i tā penanga lea whaalaptonga tau taalunga i le tinu, a wale talinga malo o le fono malo le taupulenga. O ni o loa e whao ngā i le whale taalo o lo i le pia pāka le whaalaptonga soka, wa wha moe whai ai se tali wha alo alo o tātou malo, mō tā i tai o malo malato usunga whano. O le tālo sanga le wha laptonga soka na tu inatu i le whaamasinonga māwalunga se tūlanga whana tinati, ina ia whai ai se polo inga, na wha ilo ai e le lo ia le kompani o le Samoa Global Shipping, e fast food fitu afe tolu se lauta laolo o nofo ai tā lafu ai, le wha laptonga soka i nisi o pusa o loa, e wha pena au mai eini o loa, a lea wha laptonga ia o ke topa o le tausanga i lua afe lua tasi, le mafu anga leo le taufi e le avea iei alato pusa o loa e lua, le ana au mai ei o loa wā tāpenanga, o le fono o malo o le taupulenga, o na e te tau o na wha mamamo mua lea ai tā lafu. O forasanga na tu ina atu e lo ia le tutangi mai le tuar company, na mali di ai e ave loa pusa o lolo o taufia, a wau a mai anu tutongi, ai ava noa le kompania tu ina atu i le whaamasinonga sana tālo sanga, e fina wai le whaola atu o le ei tālafu, le esiria le fast food fitu afe, a le whaalaptonga soka le tino. O le malienga lea na whaavai ai ro le polo inga le whaamasinonga, o te tau na tu ina atu si te vave pusa o loa le whaalaptonga soka, na taufia e lea company. O le amatanga le vai aso fōu whaatulanga e taunu wai lo tātu wa tino, le au malanga o leo e tolu sifurulima o le malo fiti, o le a ngālu lue lo tātu mo sinu e langolango i le ngālu e ngā leo i Samoa, i le itu i le puipuinga o le fono a malo o le taupulenga. O le amatanga o le neiva yaso na whailo ai lunga upenga ta whailangi le mtanga aluenga o leo le malo. Le whea ngai o ia leo i fiti mani a o onga o lo tāpena penai, mo le malanga mai e ngālu lue i Samoa. Wa ave iei whautua ngā tai ma whaulunga o mtanga aluenga o leo i fiti, ina ia whaatino le amio tau saafia ma le amio pulea, e ala le usu stai ma whaalongo, au avea i la tau ma ave fu o le malo fiti, i le leo ina leo le saunga le mua ma le puipuinga, o tai ma usu ngā fono o malo i lima sifuruono o le tau pulenga. O le angalu lue uma le tolu sifuru lima leo le malo fiti, i lalo le teiteinga le tanga luenga o leo, whale puipui ma le fuateina, i le teimio le angalu lue ai Samoa mai le amatanga, se yo ina mai ale fono malo o le taupulenga. Wa ofia le umalanga o leo le malo tua oi, nisi wa yei to mai a o ina le whaonga ina o wilafi, mo tiuti le whaafeo ina o malo tau waloa. Wa sami mwhamanatu le nei masino o ke topa, le aso whanau o le iupiri Auropo le limas furu tau sanga, talu na whaavae le malo le wharetupe le atina e o Samoa, o se wharetupe lo au tui fuafuanga le malo e lango atuaini, i le atina e o whaatoanga, le atina e o whai ngā whaiva whapeatanga te tāwhau. Ma isi pisi nisi na i te ala i le whaamatu i ai ono ngā tupe, e whaangai o i ai atina e le ngata mo se manuia o tātou tangata, ai o le manuia o le tamau ainga o Samoa.
Le aso mua o ke topo le tausanga e awhi se lau fitu wha. Na wha vai ai lea whare tupe mai tere no fuanga na wha ngai o iai, e pe o tau ese ia pia wha pere whale o koki i sa le uwhi. A o le teimi nei, o lea wa iai lona no fuanga tu tonu, o le maota e fitu ono funga whale o mai a fungsia, ire no fuanga sa iai le ofisa o tupe le malo i tausanga utonai, wha pere mtanga luenga o le tamau ainga. O le wharetua o le sui o le fono o sui to fia, na ia ala luaina le keke le lima sifuru tausanga o le wharetupe le atina o Samoa. A o le minista o tupe le fionga lau timu ia a foa wele se va ai, o le saunuanga a ami leo le whaelunga ina, o le iupeli auro o le wharetupe. E le whaangaloina i lātou sa whamaite, matau la mua i nei whaamamue. Tātou te whawhetaia, lātou sa mumu atu i le nei wharetupe. Oe sa whai masui o le komiti whafoe o le komiti whatonu. Oe sa vea ma polisi. Oe sa vea masui o le pule. Hai mei se fo. Oe sa ngā rue kuno wa. Male tau tinonga. Ina yetu inatu sosoani tau tupe mo tangata lau tele ma business. Awane atina ina o le tamau a inga o Samoa. Ele whangaruina fōi e stauta ua. O le tātou mālo e tau wala mai whare tupe tu tonu ma le mitanga luengo e tupe. Ma whara tonga mai whafo ma pāanga le whare tupe. Ma e fi whamauina i fōi, ma e fi whamauina i fōi. Le nganga whaafteitele mō ia whainga pāanga me se o ia sosoani. O le whare tupe le atina, o lana namatau. O le una ia, ma le whaale leia o te mau ainga, mo le atinae, ma le manuia na utele o tangata nu o Samoa. O le nei whaamoe, o lo whaatino ina e au anatu sosoani whaanono ngā tupe. Te sosoani whaufautua i le whaasoina o tupe, ma le whaasoina o to mai whaapitoa i soko se pesinisi, ma soko se atinae. E mawhai fo i e whare tupe o le atina e o Samoa. O na whai pāanga matangata lau tele, o whalaku tonga tū mōti, whalaku tonga i nuku mai tū mālo. I vāenga ina ia mawhai e ia tu i nātu ke sosoani tau tupe, mōsi o tātu o tunu. O lona wi, o le whare tupe le nei, o le whare tupe mō le atina e o Samoa. It's a thank for the development of Samoa. Se vaenga o le saudoanga utua le minista o tupe, i le whaelunga ino le limas fulu tausanga o le whare tupe le ati nae o Samoa. O leo o whaelo leo o nanga le ofisa le waa i taula na upenga ta whaelangi, aso le aasi matai le matai ai o le palolo le tanga mua le masina le nei o ke topa. O le pō le aso se furu valu o ke topa e atoa i ai le masina, o na whaitaua i leo aso e fitu. O le lona fitu o vaveao talu mai le atoa le masina e pau i le aso 25 o Oktoba, ma o le teimi fu i le vai ai le palolo. Peitai e asi mua le vaveao le aso 24 o Oktoba. O nuu mafio anga masani le tu i sau te upolu, le masani o na tai le palolo o si umu manisio o ngā sami o le atu fale alili, fa solo atu i le atu ale i pata, ai maise le anga i sifo inisio nu o sa fata, fa solo atu i le fanga. O polenga i le ngoto ai ngā te i fale i saute o le vaasu e sue, o le fua wa atau o le fitafita o le malo ni usila, ma ono masaa i fafoni sua au mai le waa, o le itu sidi leo na taua e au na mate i tūre lei, a o le io o mai aso o le tanga mua o le palolo i le nei masina. Tala i o le nei aso, E silia ma le se laufale o loa i Samoa e mawhai ona whaanga i le talofa voucher mō whaatanga alu a inga. E le atoa lava se 5 milu te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau nuu i telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power wha pēle pili o le vai iso o se taimi. Angai loa i le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mō loa inga i Samoa. Mō nisi whaamtalanga wala o mai le olua tasi o valu tolu lua tolu po le info@pacific40.com. Ta lofa lava o le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa.
Ona whai on awina atu le tala o le tau Yaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Talo le tau mo le so ma le aso atai ao. Wingo le tau mo le so e matele ina le wingo le tau se vanga na ai na iau e ufitia le langi mana i timo to ulu i le poana nei. E angi mai savili mai sisifo fa solo atu ina angi malie mai matua le atu nuu i le afi. O le vevela fa mawina mo le so esfulu iwa tikeri ma le manu lua esfulu tolu tikeri. O le angoto i fo le la i le to esfulu lua minute e afa i le tu lai fitu i le afi ana nei. Mo le aso atai au le afa penao na to mai wanga i le tai au peita i fa solo ina langi le tau i le awa uli. E angi mai matangi mai le tu matu i sisifo fa solo ina angi malie mai savili mai saute i sisifo le atu nuu i le tai au. O le vela o le ai e se fulfitu tikeri ma le malu lua se fulu tikeri. E o soa ele lai le tai au i le tos futolu minute le tu lai fitu, ai o le angoto i fo le tos futolu minute e awhai le tu lai fitu le afiafi. O lau tala nao le tau mo le soma le aso a tai au. So se tasi e whaisana no ngā tupe le Pacific Finance Limited mai le aso se fulu ono se tema, se iau lia le aso se fulu valu au katopa, e anga va umai le se i te ono manumalo ai i le 5 se lau tala cash. E whaiele i le aso loose tasi o kitopa, apalai nei loa i le pacificfinance.co.nz e talo sanga sau no ngā tupe le vau le 5 se lau, ma le lua se fulu afe tala e lua miru te whaie lau talo sanga online, ai tasi li tu lai whaatali e te tali, e ia inga whaabitoa walau lo le Pacific Finance Limited i le oval se lau fitu whawha lua fitu, oval se lau fitu whawha lua fitu. O mana o mie oe po se isi alo a inga se fisoso ani tau whi malanga inga moni usila. I mata au poe pei o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iailana laisene. Ma ua silia ma le se fulu 5 tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, i mata upu tau whi malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iane i le mata o Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, i le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Fauta o le whanau o le tofi mai le li, salamo sa lausu fitu whaupatolu. E leo toe umi ai o le aso whapitoa le whanau le lotu tamaiti o le neitau sanga. Whaia mama dad, e pu e mai se video lau tau loto po lau pese, o na lafo mai le website radiosamoa.co.nz, o lo le link e lafo mai lau video. Ia awani over mane tolu minute, o le video e telean reactions lungo le Facebook o le Radio Samoa, o le ama wale whailonga. O te tala tau banga le taimire nei, whangata video se las tofis fulu o ki topa i le iwa le tai au, whailonga i le afar se fulu lua i la waudi o le aso lavaranga. Whabore bole, e na o videos ata maiti taito tasi. Manuia tele loto maiti, mai le pulenga ma le au whaingaluenga ale Radio Samoa. Mo so mana onga tau palamba po le kesi wala au lo le Seal Plumbing and Gas. La tau te whaapipi ina ma wha le leia paipa o le fale. Fale le tā ua. Boilers o ngā umu kesi. Paipa pe a liki maisi. Talia wins quotes. Wala au loa fui maono mai umpulusi. Ma Steve o le Seal Plumbing and Gas i le o lua tasi fitu iwa tasi lua. O lua tasi fitu iwa tasi lua. Tau iaina e whaafonga le Radio Samoa mo le nei whaasilanga e tōro se ai le se 10% mai le tau o le itu la mua o lau ngā ruenga. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. I afi o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga ma lau whaasaunga Samoa. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
Lewa lua se fulu male tasi midu tubute e nei a lei tulai se fulu male lua i langa ngā wha alo i wha tano wha tuai. I lang mai moanga i langa tui leo lau wha funganga i le tautua wha wau ala radio Samoa ta si lima i watonu a mo. O le polokalame o la wau lima funga mua wha tano wha tuai le zo o auna vai le ni vahengo le aso maa lo le sui fu maua ya ma le langi e mama talo siena la wha i mai lo tātu o tano o i whangunga le lei. O le tae o na lila, ia se iau lia mai lava le nei teimi o lea woli. Vai e lelo fo le tua i le sulu mātango fia mai fo i o ave o le la. I le nei a solua e be o le tātu o lia le aso valu o le nei masina o katopa lua afe lua fa. Ia vi i ailo na lo famalo na le lei, wa ana le se no. Ia se me manu tātu te leo fantasi e le nei vai ngo lea woli. Ia, wa mai oi, wa mai le tausingo lea woli. Wa maua sa lunch, wa maua sa whaasiri ngā malosi, o le teimi fo i o vai ainga ma whai ngā mano longa mai ngā luenga o tiute ma whai vālo whirima. Ia o nisi wha ufto a malifo mai le rivaengo le hoti. Certainly. O le moeari, a le tupo sa le sapo, o le tupo o Kamila, li lau moeari, a. Ia, le link, whamaro atu le futalinga ia te tiama le tō mafutanga mai le tau na leila. Si uli me fo i steng me le mawantu ma lo le whai o le whaiva, ma lo fo i le tau a tai. O le awa uli nei, e pila vore masiria i lunga o le tautua le tātou polakala me le ma whai o le tātou la loa. Ia ele i wha tu lima, ia wauna pa ia le tua, o lo o wha whale le malu so se whanta whai taulanga. Tāpua i ai le alofa malanga le lei o le tāpa au sili. Ngā malo ia tautou le o sai, e malo fo i le tatalo. Ta mama tina ma tutua le malo si o le nuku whape foi. Ia, le whaina wa unga o lo whenga i ma le tukuanga o le venga sumule moli. Ia, mi sila sao ia tuai mo le lotua tamaiti. Ua po e mai anta videos o le whanau. Whaamtia tui mātua le ua whaino lan tu sao foi. I le po ina leo videos a le whanau malafo mai le tātou ofisa i lunga o le tātou upenga ta wha i lang. Yo nei e le link. Ia po le whainga le mwhaiona kiliki e lunga o le tātou upenga ta wha i lang. Ia, ona e-maili sao mai lava lea o le video a le whanau. E ngā lurue te le tātou ofisa. Ia, e teu ia matu wantu i lunga o le Facebook. Ina i mwhaiona share. Maratua, o le aso tofi nei, e umaloa nei tahi au, tau leiva le tahi au le stofi aso nei. O le ea fo i whaangatai tātou videos ona lafo mai, i le tau leiva i le tahi au. O lono winga whai ele i pueina, i le solo po le tau loto o le whanau, mo tau na whai e sau fuafuanga. Ia ele i o antu le stofi, na wai tāno leiva, e ke fiwa koe lafo mai, ia ua tū lek, whamea kala le siro moku. Tele company walanga ko mai le tauvanga solo ma tau loto foi le whanau, a le whainga o le tātou tauvanga, e pei o na māsiria, ia o le solo lava e pito silio na tele ana likes, po le tau loto e pito silio na tele ana likes, o le whapela o le maru malo e le whailonga mua, ia maisi whailonga o le a moli mai ai. Ia, e le leile dai whaunga, ia le teimi o le whanau. Ia, mi se fu ia la tau pepa, o le loto taminti pe o le sauni e tu iai, i le whai unga o le nei fo i vai aso. O te mana tu ai le polokalami o le awe tōna o lai le aso nafi, ia, whamai. Ia, whaanta, wale whanau, ia le nganta, na o le loto taminti, ia, i tau sanganta i tas. Ia, mi se fu ia so whai so, ma so whai pēr. Ia, wau i la tau, o le rumana i lea o tātou ainga nuu, ea mā tunu e pei ona lau si la fia awa a le lein ta pena antu nei le leina awa o nei ia e o antu antai au i le lumana ia umamakua se lau pasenge le alu ngā wādwa tu sanga la pe tau se i si sifo tau se i si sai ia le lan tau whainga malanga i le lumana e lima whiora ngā loa ia upu matala i pe o tu nantu lea o tau mātua, ia po tātou fuita māma tina. Wa tala vantu i le neia o lia Marcelina Brown, male aingolo mafuta mai le tātou polokalame. E lenga tawu i leo sto i no Nicole Wea hala, Jamie hala, o whauta ia mosa, i o e antono na wantau mātulo i mata malingi i nai melepone. E ona o tā longa fo e o le whai ungola vea. So ambeli e wha mwanda male ainga, o lo mafuta mai i le lau moe Wellingtone. Ma lole on sai ma lo foi le fa ma lo si polokalame o le wauli mafunga mua si really July fa i le fia na nei tal sia o le dawa ma sina fa silinga ma lo e le so kupe ka ko uma ma ko i ngo le vai eisa Sama
Whawhiwhianga o le riwhaengo le huli, te tolu mo I whainga malo longa mai ngā ruenga, e langa te fui leo vai ainga e pe o na whianga iai, e pe o rau whai atu. Wale isa tau mawhutanga, ma koi whaapupunga ki poki rā kouvia, hioi, ma koi ki rau oe iei po vai maruru. Whiwhilanga ngā leo whansa si mele whianga le loli ia ngalmalamana, te ngalmalamana le li pule o le tau tuamala o nanga, a le jimara hoseo oro si nai o te huhu, ia wā fo I se wha manantu ia langa te fo ilea, po o ama I le wha bitoa o le lontu tamaiti, ia le na ama tamaile dawa yaso se ia o tulawa, I le wha iungol niwe yaso taualunga, I le lontu tamaiti wha antalawa antula whianga le loli, ma lo le whai o le whaiva, ma lo le tau antai, so le e se le mātango fio le sulu mai o le la I le so. Vi inga lava I o le li, wa ia po le la wa tulu le po yaso ia le tau mati o le whapena fwen maulunga le māsine lo soifua tau tua, ma se fo I le fo lau leo le tunu, mai se nai o tātou mātua, au sen sina le tunu, pāwhtai le li o maul ma whanwhana le nei aso ia wa le sa alulo wa mai lawa fo I le weekend, mai whapena, ia whatasi fo I le malolo lau au le weekend, se manu ia malo lau alta. No le ngā lue malo le malo sinea. Ale meu te fia, e le ima se au enta alo e te awa. Ja, waka fiu he wala au foi le au le storm. E pia waka foi pepe e ari ile au le soto na o ile sa. Le tulanga na ia e le se mem fine fight fa pe o le tulanga lava la to o le liki ia e le e mana o lava ia malo se au Sydney o nei malo. Ale ka via mai ma kotkoa e le pa ingale. Ia ua tau mawhai atu lava. Ia ua le eise me mawhai. Ia ua ana tau lia le sikoa overlea. Ia e se furu wha lava le se furu male lua. Ia ua tantou whaia le tala voi lele. Ia ua kau mawhai aku lava. Ia e pa ngā lea ua le mawhai la. Ia e te mana tuo le mātau nā po lea tātou. O lo le mātau a mātou ia sai dukon malai. Ia. E whapunga foi lea. E whapunga foi lea. E se skoe mo o pen pa pe e fa tau vir skoe we e se volto e lungo ta lungo nati. Ma nei. Ja. Se mo pai mal cano lo poi dia pouco. Ia a tonu e mo i se fa siliga malos ai o le tulanga e pe o mai tonu. O le afo mo la vai o le talonga. Ia e pe fo ile o le na tau finau ma tau ilo po ile au o le makua stick la vai le plan den tape na mai. Ia pe fo ta wala sunga le li fia o ngole sto. Ia ua le mafai ona fa tonu wina men te pena ia. Ona ile nganta ile ma lo siolo sofa. Ia e fa pe fo ile pui le Panthers. E tulanga na ia e le lava se au e tu sta fitness ma le au ale teno ke mele ia. Ia pe ava ai lava le talonga. O mele ia pe tate vai atu pe ana o malo siala ta alo mata mo e mai la matanga u male ta longa o ia e mena I lo aile lo ia le se sengo no nga de tainga ia male mal tulanga la fo le tamai wa ia o level combinations ale al half sa a fo le e so mai la vale la iti se o mai la vai tulanga le wa ia le la ta apene la na ia tule ia na uso o le tai mo le na matua yo na ona ile fia to ile uso le ta to le sa mo e half so feeling o se o le anu le tunu. So na very humble i umol talonga i le pe masan ye talonga umai. No fua ia te vai to ye lo na nga fui lele after yo wa ma o talong. Yeah, le sunga le ia Jerome Luai. Luai, yes. Me eten ma na yo la tamatata tu le tulanga fui le pe masan ye talonga uma ma lo e atili na fai ma he was really very motivated. Olele problema de leo de swing mo tua foi. Ia ele ngatele da. Ole misia ole mafutanga. Ia wa pe ole ia ile tele tu sanga utu de atu. Ia ole la vasanta alo fa ta si ele se fu fanga foi le a me tu ole mafutanga. Ia ile ta tu te loi. Ia ma fana le mafutanga. Ia e pi fa finga ta foi le on tau le mo foi le oni upu fa mtala ipe a vana. Pena uma lava tai mile talo sa mo fa to ni to sa te langona lava tu. Ai alu fe mo manga pio so ano. Ele sacou fa, quando mai un eco sa, ia na la te langona le foi la.
Ia, ole tūlanga na langona. Ia, ai, o te whaia le tala fo i le, tau tala la wala ngā ruenga i peo re whaatino le au. I le taimi o le ta aloai, ia ole, wa le la vai le au le sto, mo upui manga vai risi ku, koe la amai risi ku, upui manga. I le sao le alo le talo, ngale nei i le sa ilinga jampi. Le vanga na for playmakers for le Penrith o for fairly to a real polo e fa ngata lava na defense matwale lo api fa pena defense asa u ile to clearly o le mea lava tasi ya na ya tui o le alo le sa mo o le tu langa lava tasi le mawalunga lo ya ile to mai male fitness level le aula to ya so at for like na ya lo sa mo ye lumo for week le leota you know fa pena fo ile le sheri le la sa ni ide awa asa wala nga kulang kalo le Warriors ia gamano Fisher Harris le la sa wile tau sanga fo ia pe ola mafu anga le sunga ya Fisher Harris fa mai ola na malanga mai ni sila ile amatanga le tau sanga ni ia wa onge le la to ainga mtau le ini ola mafu anga lana ia le fa pe ele ngalo la koe o fa champigni ma ko o koe sa lo ingi o ka fa ko le Warriors il ka sanga fo ole fa punga sa tau na fai Harris up there le la o ki di kaya o ka tau mo mai di kaya ali ko lo veo check mo iba le awa simi mal vaenga ali va be se ngaka uma ko ilang career ole tulanga le dai pe ole ya fa ma lo ya lo mo tama fa na ole tulu le na bawa vado nta alo fo ile ngante le alo mo ile tulu o tonga e wa nai lanta lo va ngalu male ale male tulu fo tonga ile tulu o ma tu fo tama kina o le sa o ba ko te fana ko te fai mai sao e fai ama e fa container ia ngai me alo fo i lo tu e mishela lo tu to mai te ko i fo ya i wile ya o le tulanga na wa yai pe la fo ina talai la talainga lo fo i tai fo ta po inga ile ave se lava tulanga o le malo se le au Penrith pe ona yai le Panthers in pe ona yai de tulanga le talonga ia fa malo fo ialo fa na ia la to fo ia sa ta aloi ta po inga la to ia le se me lai kai fo ia ta po inga lisi baila o ta po inga o per mena le tu po vesidungo o la va ta ia isi fa inga to swanga la va ia va le fo lisi la to ia tu pe la to ia o la lava opinion o la fo ita la ia la fo ita no la to ia ai tulanga ia ta tu fa ia lo ia la tunu le sa fa pena ia mai la to foi o le foi number 1 ta to fia matam ta po ia i ko ia wa ki ngai le u ia le o se fale o si fa pe wa se fale o si pe wa vai lo mai se afe mai ma lo nei ta mai ta to te fina wai ma lo le ta poi na ko la kala ma lo fa trai ma lo foi le o sa ia le menta wolen tan tu o ia tu shau de galo tu ia muli mai ile o fa fianga le o po le so o sa ia ele finga wenga to mai si le so fua e ma lo le o sa ma lo foi le tawa ta ile o fianga ile lo li o mai ia le tan tu tan bedanga ele nganta mo le lo to ta mai ia fa bi to e pi o no foi de mai le tu tu luos fu mo tu pu tu sanga to no ni sila sai te se e atu li tatu patatanoanga pa tai atu po stasio ainga la vatulo atalio le di matua ya PJ fa mai mana ia pe mai se tatu pa popo ia le sa vala o te tatu pa anga ia matua tope mai tono le tula i le pola sa ia pa tai atu ai e foi pe mai ia se matua pa nga pa anga stasio ainga lo fa la to businessi o popo mai fa pena ia le ko de fa so tai mai le tatu ofisa ia po fele mo e tatu pa popo pa fala mai fa pena e piki mai la vai lao le mauta o i la to lo fa pena fa tino ina le vainga mo to fa flight tulanga pe na e na fitalaila ngai le tatu o nanga moli tatu so atonga pe moni le tele lava na tele tatu fa tau o le autonga lava ia wa se e mai le tatu to tele i la to tatu tava le fou pa na fa pena asto na i po le level e fiafi ai kiliva tatu tava le XUV ti lava le si vaenga tala pou lava si vaenga sia fa mo
aveina le tātou XUV 700. Lena avele la tāwale no mai lava le tae au e mana o mia lava le tāwale e la te omala ua la stona i o lea la sa whapenana kiriwa iafi o la stona i XUV 700 o le mai aso ato tua nai ia o le tele o tātou tāwale fou brand new cars pela mana o ilea aso mlea aso awane i lima taitaina lava lo fina ngalo i tā mātou whaptalanga. Suma maliwa i lunga lo la o page, i pole page al tātou chimana, o lo iei unga lava ata o tātou tāwale kiliva, ai le matai lea, ia o customers fo i lo whapenan, whatawina tātou tāwale na, o lo whapena fo i na isa unoanga matulanga o lātou moni mau. O ni manunga tātou taimi, o le tele o tātou pisi le, matua i pisi i lava, o le tātou whapitoa, ma tātou whaina mea lofa, o le aso stāpai pai o le whanau, po tuanga po i aonga, afetala le tapena le fai metato sign up le taimi nei tasio falitua o la tua ainga atau tavale lava o lo avele return e afetala ave masaina me alofa ole stapa o le alom sign up o le tato school holidays e lua afetala le ngata ilea sanga mo se topa o lon sa o lo fai afua le topa pino fai ato nei me umalava o me pulei o e mau o fe o iaile e finangalo o te tamwhai lava e whaamalia ina pei lava le tato manulau ti o le tali lava o le ioe o le tulanga na iai taupa ia o le pu o whaina ave fua le taupa ia walikele o nei whaamanianga vai whapena ai mai se fua le tulanga tau se leni le lei lava le longo sao mai lava i le meo lo finangalo ai o nan manunga le tato taimi tu whatasinga ai ta lapu o tato trade in for cash na o la tu whataua tāwale tia o te tariaina, to tongi wha umalau tāwale, pailau tāwale fau, ma le tele o nisi vaenga so soni mo oe, palau mai le lua fitu o wha o lua fitu, o wha o lua fitu, o le obal se lau chi mana meratasi, obal se lau wha onu lua tasi le tato telefoni ma lau fua, ma le malalo, mo tato nutua oi, so taia e lunga le tato messenger o le al chimana ia po la page o ia le ngatai lea o le tato email le to tele o la to le ui mai ai chimana.wholesaleorders@gmail.com le tato email na e so tai mai ai ni samtalanga o iba lua fitu o fa o lua fitu e fa o fie la bana sa o la fa tu ya rosita to mai tai pulo le tato finance ia mai se la offering alven ia pete su sa mai mai se tata la po le no pina lo ilo fionga ia po o fo lo of lase no mo le aina tato fa tata no on mo le tali po o le tali lava chimana o le yoi tai lau talaina le ne ko la laso to palo do at le weekend o le samale wiki na yai fa ya to le ri se taimi on tato fe lo ila ide ma palalo on ve tele ne aso fa so fo ya sorry for ma ia maruia o le dawa fa fonga le tanto tro o le fionga i le lori ia ngal balbana tengal balbana le li pole o le tutu mo le ngana le fale tava le jima de wholesale orders loose full value Atkinson Avenue e o tahu e te mo ia lana tontua sfulli mo bidu ton tale o le July tasi le polo kalame o le lui tau e ranga tui leon tanto telefon i le July tasi la woli day le o saudi mai Radio Samoa. Taslima Ivatol Amo. O le R-Dash Travel o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa fa pele malanga bai i Samoa i New Zealand ei. A fea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o fa o o. Tolu iwa lua o fa o o mo le R-Dash Travel. O le A1A Tree Care Limited la tau te whaia au onanga nei. Teu, whamama, whangata, pe ave sea ni la au mapongati mai lo whanua. E ma whai fo na latu te wina lau tonga la au matoi te tau. Wasilia mar se funu tau sanga o lana tau tua. Wala au lua le A1A Tree Care Limited. Le olua tasi olua o tolu ono o. Olua tasi olua o tolu ono o. Mga umia se maafa mga kosyo kingalay sa mo. Sisi, le Lifestone Headstone Life fai le lako whaapikoa mo maa e lalo mai le lima awhire kau. E mawhai fo inga lafo i Samoa. Vili le ongu se lau kasi valo lima iwa po o le website o le lifestone.co.nz. Whai loe le Lifestone Headstone o le Radio Samoa na e maua aile nei whaasalaunga o na lafo lea o le maa whaamanatu i Samoa e au noa ma se tongi. Lifestone Headstone le au nanga a le Pasifika.
ua o le si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu a mo. Se kia Radio Samoa. alo la vole on sai alo sai fo mruia alo vole langi mama lo fa so sunga sa bo ya ia le li bo vole avno was fa po pongo tato por kalame fa ta otro sfurmar valu alo on vai po valu fe mai tala al fa ta otro o upu ale fa tua upua e tu sai ma me sua malie o i foi to tonu lava ole manava o upu al fa tua upua e tu saia ma mea sua malie, wo oi foi to tonu lava al manava. Words of a gossip are like choice morsels. O le whakua upua la le wha palangi wha Samoa ene mere o le morsels. E lea se senga me morkaka foli e sianka mai upua nga whai. Ai makua wha inga yakanga ka uma. Whai kala, me whai kala. E masenga mua o melhor fai kala. Fa lau ai kala, fa kupu kala, fa kupu vevesi. Usa lei al mele ve meo. O le anga sala ingosia I ova. O kaka fa kupu ma senga le vauso. Aore sila le me mafua inga kupu meo o vevesi ma meo kaua ma misa. Meo upu. O le ma fau le o kaka yanga upu. E se ngolo melo le fa toa upu. Marka ka nguku oso, marka ka kali upu, marka ka voyele u makfako ngua oso mai. Sau ai manga e justify langa point. O lea lae a vea malu I a tātou, ma wha malo si atu e. Aua. Aua ka koke whaiel mea langa kukupu ai, le e mua I se ngofo le lei, I le vao a inga, o wha alapo e putonga. E o ai le kare sia. Fia ka kon mele o le fai kala. Eser kala yo, eser kala I. Skama I mea e kangwa e fa kupu se kala. Inga ke mga ia pisa mo fa leanga. O ka ko vai le lorangi le kem. O le technology ya makua pe o le masau o le ingole. Ma o le ala wo fa nga ka iskem. E fe pasi e kala. E fa si o ki e nga ois. Fa mole mole. O le fautuanga. Ale tato por kalan. Tātou so sola e se ai me le vaenga lena. Langa I te lele a wha inga o tātou sisi o manga. Ai misi o le tātou wola wha lenganga. Ia whamunu ia le tua ia te oe. Ia aua ni a vei tātou pe ia o ngata o tā ua e le poto I lana upu. O tā ngata whatua upua. No sua fo Yesu. Amen.
tasi nei o le pese se lau tolu se fulu ma le lima, o le tusi pese ale e whakasa, o fi pese Jerusalem fau mai Amerika Samoa e pe o na langina le viinga nao le tua e taulunga tua i le polokalamena o whaingoina o le lui tau. Mo le tualangang whaaptai le sunga le whaifi au ia pasta Rolani Leonta mo le tātou futuanga fo le rivaenga o le awoni. O le vaenga po o le upule pe o na o pekina mai au ia le tātou polokalamena. Koe mai, au e ki ai oso. Ei le taimi e te nauna ua ia o ka sao ki ngā ngau ka le mau ki ngope ka ke sao e te mana oa ia whai maikanga kuma sa o le rei oi a o sionga ponga o tua atu e makuare ai ma se wha maunginga pe ke sao ioi ia a whaila o le sau tono le avio ngā le tua ia longa winga ka whunga apalai le ka ko wola wha le aso. Whai o a o stanganta e fia i le mele tau o le aioso ia amaka ku ngei le aso le nei le aso lua ia le aso valu o le rima sina o ke topa na tau wha manifi le mele o le aioso. Awa o le meanga ka o le aioso a le aise wha mauninga. O longa winga ia ua makua ke lea koe malea whaina o nisi tanganta. Awa e ki aioso a ia vave lo walu ke kole. Darling tu lain tasi e wada tu tanto tala i vai whanua e pe onto pera mai ele sunga ia se yuli umanau leifi di fo i vai ngola woti. Ia ua kaunga e koe fo i gila ngadwe. See
for the morning sai e fatal fatu nei tula le tapo inga le tunu ya wa fo ni kala mo le oli telefon mo le tio sa mo slima i tolo amo tala tumo na yo inga va ver ki au tu il tau fio se a fianga tele fa ye le va ale mana wanu yo lo ngoto sa mo ma tu mo muso ave te mai telefon ave te mai ia ni telefoni ata mo mai po smartphone ita longa o te tari mai o camera card e pa wale na il singa swinga to small on our blacks molan malanga ta milo pa fa mai e fa o telino ni tala e telini mai nga se tilo ia e lo ai se afia nga telo le ngoto le va fitel samia ni sila o le HMNZ Manawanui o le ai le se o mianga nga te fa sa mo e pe ona faria sa inisi fa pitoa monga te fale o Brent Ross e fatto mo ino se pisi ni so fast ina ale offshore adventures isalamu o ye nei ona ngate fale se va inga ele mo miina da ye fari ai le Johnny Sheila pas speak se va inga mo tua lianga se va inga pa no e tilo yai ma ye tawai e mo fai ona ye ya la pisi mo se pusa o lo tele mo le va o matala ma le tele swau bo pole tele ai o le ngate ele na pisi nesi tanga fai o to fale ma le sio mianga nga te fale o Samoa. Aia Ross, ile tilo le telo suau au tafo va. E ia ile me te fia iai. Mai fa no i wan ina te fia ma ta fanga. Ai o ia luna tunga lunga te fai lo te fale. E pe ona fa no lango malo si kele. Inga te fale e ia fa ngo tanga fa ia po mo tau ma fa inga. Mai tele ni vai ngai mana na tu iai e lo ai se turanga o se afianga e iai ile ngoto le manu nui. E au fia ile ta ele sabi pe o se papa ai po se oni ai ole ale lo to sabi ole ase telo se vai ngole au saolo ina le va I tu ai ngo vai la au ye lungo le va ma le tulanga o ye le tino le va e be ona fari ai le professor Chris Pattersfield ole li scientist fa doing at the fale Chris Pattersfield sai e so ni te ia le va enga sa fa mai no swa saliki il va ole rina o ye falia e ano no ini tu ele o mai loa ai ole vaver fa yo inga yo inga o le silet foilina ona le lei. Ai o se Italia New Zealand le nei farva lave o le algo mane ye matta o le rolangi per fare a ertu so upo le leipa pe ni henare. O le masina nei le to wa fi ai ponu tanga ta ya malo le tau pulenga sa mo. De a fi ai mana sti singa kupu sa le se makuini Camilla. O se ulai fonu tanga foi lea ale nei fonu le nei fara tonga bawa ele rolangi. O le a wa il pare mi on sila Christopher Luxon. Paria henare o atu no mapa anga uma ni sila e maulunga le tu tilo fita ni sila ma mata uma na tilo ne ile Italian ni sila ile fara love him ai o terminei lata ile afetone swa o ye lungo va ile terminei ile terminango twai e pe ona faria ia o sila fita sami ani sila sa longo Rear Admiral Darren Golding il por Calamene Morning Report le tio sila e ese twai nga swa o ia lungo va ai o reiva se lau limas fulo tone swa o ta vale o se tu ai no swa o mama o le aso le o fa senga ina ia le mau fa pito mai ni sila nei le sabe ia le tulang o ia le va ai pe o ia slik o swa o le atele ni mau le ona faia ma se masini fa pito e se no fa mo ina mo nga se ino le tulang o ia le va e pe ona ia manatu o lo ta tia le loto e le va le to sulima il se lau limas fulo mita e ula mai nei lo o afianga me foi ona foi telefoni fa vai o lo telefoni at mai po smartphone si te mai ki ai o ni sila e ele tu masani o le fatanga lo te mai te sa fi nei device a o la iti o le fa linga le na Samantha Mash mai le no fanga o onga mo scientist vai la o mo se fo malo loina in University of Kilani the University of Auckland Faculty of Medical and Health Sciences o to mai tiki wi wa fi to mai te malo si tele le mata i lungo device e fari ai ata i le rangi o to mai te maori ma ai nga no foi no fanga e malo lalo te mai nga moa e ma furi ai le tu tele ai wa ia se tu le nga le te lope mo matua e te ena le ave te mai to nei tu ai nga telefon fa vai e po smartphone wo lo tele ai o Daisy Greenwell well sa ia fa vai no se grupo fa ngoina o smartphone free childhood I Peritania. Ele avea te mai tini telefoni. E pena o amate de nei sta ia lungai le proclama el Saturday morning alle Johnny Sila. Da e faria I te todo vai a talo na amateina. E to tasi se matua mai taulanga te umala vo Peritania.
ma le faita wafe ma fe kulupo a onga i nei taulanga ua awai. Ma le temine, o silia ma le selau lima sepulua fe matua ila latu whala apuru butonga. Ta ia wha amatala ina o se ai tia wha pia mai ua tuai o na whai i eise wha pōre wha pita auli. O le mea tonu lava le nalo o mana na oi company telefon tele. Ma ia ta o foi o nei company e wha ta wina atu nei telefoni au no ma se wha tu la whanaina. Telu mai le a matanga. After ala tato loina nei ia afianga e ei nei telefoni tamaiti ina ua amata wha tau toa. Ma o ei nei wha maoringa marino o nei telefoni o le mo tamaiti ma o tato mo mia whai e se fuanga. Whari e mas e matua i le lava se ngā ruenga o whai e le wha fita au ni sila o nei le o tele i eisi so swenga ma whai loe matua le iai o se isio o wala au na whai na i lo na o le awe telefoni tamaititi. Ma i ta o whai so swenga o whai lo ai le iai o so tanga o telefoni ata mai po smartphones ma wha fita au le o maloloina e ele atu tu vale pole vale le o se ai ma o whalongona o le ai lava leo so lava ta ua i ate oi. O tangata sa whaola tia mai sa wanga o teu singa na malo o whanua noa e se fo mai whapitora ma fo whauela tu tilo ina mai le whare mai lau lo sa tau si aita mai tima tūpulanga i e awhianga o ma fo whauela Lake Alice Hospital le sa tua i ar tau aina o tamaiti o lo whaua lama no fo ina tūtua mōna matanga rua ngana malo tau i o whaola whafo sale ACC o Victor Soeteric o lo o tāma mau e nā o le a whaastoi le vai a se tasi sa i aina Lake Alice ele vai ter sanga le a fei sa le o fitspulu mo le mata wina le o whata singa kulupu mo tamai mo tonga fitinga ele vai anga sa te si tamai tim tupulanga le sa whailoa i le malo sa wha sa wai nain tamai tim e betai o ila tu sa whaola tia sa la tu tiro ia o li lima tamo tau lea o le fo mai ta iuro le ma fau tau valea Dr. Selwyn Leaks malatu whaaliai sa ia whata mo ina ni whata singa le sa i wane tamai te whasi paka ina i le kise ia por electric shock ma toitinga e whapi pili ai. O Malcolm Richards sa awinatu i le vaenga ale rangi te kei o se tūpulanga televou, i le awhi sa lau fitspulu. La whate ia ina ua iei loa Soeteric o iei le liso fo mai o mafau mo tau tua le ACC. Na ia whailo ai le Tony Sila, sa whaia Soeteric e tau awhianga kulupu i vaste tasi, ma a whaia te le o tele o le atu o i le lisi o whasi paka, i le tise a po tui whapi pili. So Derek will retire a fai mawhai ni ana tonga ngā wenga wha tonga fitinga i Hawke's Bay. Na whaari ai at ACC o se tasi leo tautua ta awe i aile latu wha mauninga e beona ia mawhai o na tonga fitia ma whawasenga i a ngase awe i ai. E tali tonu i Richard o lo iloa so Derek i ale mea sati pumai Lake Alice ma e ta wai o na whasa mai whatinoa se ngā wenga. O so Derek e li mōri ai na lava tu samani tua inga winga luna temisanga rua ile Lake Alice. Ai o ilea o ua le checkpoint o se tina sa whaola tia mai nei sa wanga Carolyn Ward-Boa o whato ai nei ni ana whaetonga fau a sanga ia Soeteric i leo e beona whaari ai a leo o lo lato whaamasenga ina. O se talo sanga mo le forflanga i le vasa malo le tau pulenga po le Commonwealth Ocean Declaration o i ere wha moe e vai tamaina e sui spono le fono tanga ta iula malo le tau pulenga le jogam i Samoa. O le vaenga le National Geographic Pristine Seas o le aturi malo i le lau o le awata mamai le fontana. E tala noi nai le sini auturek te lope mo le puipuia o le 12% o le vasa i le luafe mo le 12. O suia le lau o le alatu whaastenga ina tūlanga o le puipuinga o le vasa malo le taupurenga toa mo le matafa ioi o le Pasifika i le whawaina o no whango ngā te whale puipuia. Te ufo a whailo fo i le lo forflanga a pia por fulflanga Samoa tara tu lo pe o fono e taro talonga le toi tiri mai o Apollo Blacks Cam Roycard e na o le paua ile na se swing o fai le tos mo le awning sila o Filipina mo le malanga ta milo fai o le tusanga Roycard e ona masina sa pia ste mo o le tu vai out alo mo Hurricanes se por ka pipa sika ya mati o le au toi au fai foi mo le captain mo o Black Sam Kane lesa ator se lawa na talong fai teoria toninga lan luli talong ma le wawa bis Wellington el masin dolai pa pe Malaysia afa umi ya TJ Perenara o ia tamata alo to lua ora nga ia tu ni fafo ta alo fa ngol to sanga lesa e man tunga to wele fi flia o le fai ngol masin na dei talong fai teoria o Blacks ma Japan i Yokohama so atuai ma talong ma Engelani Ireland Farani ma Italia ya November o le Blacks o 15 nei huka asa po mo
Cody Taylor Matu to Bell. Paul is anti Groot to Tara Lomax, split Johnny Well, Pascal Tosi, offer to Mafasi Matamaki Williams Loka. Scott Barrett will captain for Lea to Povai, Sa'u Patrick to Peloton, Masam Derry, Lucy Foetti, Ethan Plagara, Sam Kane, some Penny Final, Luca Jacobson, Dalton Papari, Adisa Verma Wallace, Sakiti, Afa, Cam Koira, Roycart, DJ Piranara, Makotis Ratama, Numerous Fulu, Belton Barrett, Damien McKenzie, Ongaru Tonola Tua, Jordan Barrett, David Havili, Rico Ioane, Anton Leonard Brown, Billy Proctor, Wing him for Becky, Caleb Clark, Will Jordan, Ruben Love, Stephen Perfetta, Steve Reese, Mama Kelea. Ora komiti awa ora Olimpeka mo talong ala Cookie la Stisnok, ora tani malo nele talong ala Pacific Mining Games, idilu afe mo lu fuluiva. Ora tu songa fo, ora Pacific Mining Games, ora pa le Corey Palau. Ora talong alona ora lu afe mo lu fululu sa pa le Motor Commonwealth of the Northern Mariana. Sa faluon tani malo mo moila Cookie le talong ila fe sala umi sulima mo le lu afe mriva. Ora Pacific Mining Games, io se vai ngai tikilo ora talong le Pacific Games. Le masali on tali malo e motulai dia tuma territory. O le Solomona sa mo tali malo e Pacific Mining Games. Il a fait sela val se fulu mal tas ia tala na na yasto. Ia ile file mo ma de fie tentoma. So I foia mo le so. Baby lomani. Hey hey. Oh.
maoni mafaa bebele iai Yesu faa maoni mafaa bebele iai Super Malia now le tumatai o Shanaland whaalongo ma le pese whanau le tofi mai le tua ia tātou tūsima wha pele pele iei vai atui fwoi o tātou polokalame whaanga solo le ni fwoi vaenga o lea wauli o laua se antias fulumale ono miru tupute e nei le tula e tasi whaute tu le sunga ia se wili umalau leifi moa tātou tala e peo rei mai mo mai whafunga tia le ni fwoi vaenga o leso Talavan tunai sini ia Maria le sina te vae aso pesio Iosefo o ano sina a anti Da Vinci Leonard le sunga ia pau toe mino le fwoi o whenga iei mga wenga le ia woli Marienta ma intervise o fisa lo sina anti mo uto malavale mafuto mo ile di vaenga le woli o amaia uto ile nei fwoi aso lua i hoi le vave le alua so le fo ia vaiaso ya male nei fo ia masina o ke topa a tunga le to pomale le tulanga fo e pi ona yai le fa le lave e pi ona tula mai le nga tai fale ona fio anga si umo e le fa uma o le nei fo i vaiaso e pi ona yai ya le ele nga tai le paulia a o le ngoto ane ai i le tusa le loto ma le tolus fulurima nga il se la montupu mita o se tasi o vaa o le fuava antau. E ale neivia New Zealand. Ea, o lea la o lo o maua mai le so nisi fo i o anta video. Na pua ina nisi o i lantou. O lo ia lantou pisi nisi i lea vaenga o le tātou tru. O lo whape leo na whae lo mai ai. Ia leo peo pea i o le suau o malakiso. I lunga ne o le sami. E o mai mana tuai whaisi mamafa o le kiso ma le sua o le mafua angalea. Ia ele mawhai o le mangoto antu i le sami. O siona le angala. A fia sau, taita inga po le lau mei i longa fo i le fia manapa. A e sau kau mai e le kiso lea. O longa wing. Ia wa whai nā tuai. Ia ma le lau mei. Ia mana i a fo i o lo iai i le tu o le vasa. I lo tātou o tru. Na i le whamoe moe malanga antu se tasi o wa le Hercules Foula wa New Zealand. I le wha i unga a i le amatanga o le riva yaso. Ia pita iani. I le teimina amatai o na taxi le wa le a le fua wa antau o New Zealand. A e wha pia fo i ono so fo i e ni manufilele. I tai o i le mele pakai wa le ami. Ia o le mafua angala le na le tu ua i le wa le New Zealand. Ea ni usila nei, ea nga ia tu mo sa moa e le nganta i le va ia o le tulanga i pe o ne iai, ia le fo i o ngā sam. Ai po le a se la tu ngā luenga, e mawhai e o na tāng fiofi mai tu tonu. Ia le tulanga fo i pe o ne iai, ia le o antu i le afe tani o le suahuu, ia e le nganta i le o le kiso, wa le fai mai e tele ia, e iai ia suahuu e se iana iai lunga o le va, o le va. O le va a fo i le su e su. Ia maanga ia tu fo i le va ai. I le manava o le afo. O le fo i vaenga o le ngante i whan. Ia awa lava so su e ngai pe o na whaanga solo. O le fo i le whamtalang. Fai mai o le va a lawa le deitas. O le vai taulining. Ia e fai e ia lana maintenance. Ia po le tūlanga fo i le i siaki e le tino o le va. Ia po o kei le va. O le fai nau fai tau atu nei le sitala. Fai mai. O le insua i le vaalea, o le third party insurance. O lona wing, ia se vanga na o se siva. Ia a wha pēla e whikoa i mana vaalea. Ia pe wha mor kawat. E whaonga ina na le third party insure. O lona wing, na o le siva. Ia po o le sipati. O le kawa i insua le tongi le vaalea New Zealand. Te le manu no i mausili sis. Ai si tanto anga i antu le saunoanga le fionga i le sui pā le mia. O lo tanto o tunu e whaanta tau. I le wha la lave peo le tūla i mailea i le whai unga o le vai yaso na se i mawai atu nei. Ia e whaafitai te rea tūlo o tō au e mai le nei tūla. Manatua mai a tapua inga masani sa whianga iai ma tātou le nei sa pati. O lo whaapea o na tātou whaamamalupea iai o lona tāua i si o tātou atunu. O le au autu le malama i le tūlo maunga o le nei aso fau.
Ma le nei tai au manuia le alofa tausi mai o lo tātou tua. O manatu o le a whataia I maunga o ao ma mapuane I tu loto o sā ma u mamalu sā moa. Wa o mamalu o ta oto. A whela ngai ia ona whainga tā lea. Ai au te tantonu wa leo toi pōse lilo I tala ave fo I lungo a wala tele vave I le whalavelave na tūlai mai le pō ana pō. Na pauli ai se vaa o le fua vaa o le vaenga au o le Navy. Ale malo o New Zealand, ile a au tu atu o le ngata ifale o le afio anga si umu. O ngaluenga whaatino lava o le tāpenanga o lo tātou tali malo I atunu o le taupulenga, le au o le toi mamao. Sa wha mautino mai e toa fitu suru lima le au vaa I le teimi ne tupu ai le wha lave lave. A toa ai ma tangata anu, e le o ni tangata military. O ni tangata sue whaasai nisi e tō fitu, ai tō whaa isi tangata military ma isi atunu. I le teimi nei ele I mautinoa ma manino mai le mafuaanga o le wha lave o le mafuaanga fo I noso ai le waa I lunga o le au. Masalo o se teimi o na tuina mai lea o se reporti alo ia o lea tūlanga pe a maea ia susuenga o le a whatino. O le mea wa mautinoa, o loo saunga le mu uma le au waa, e ui na sou po I sā ma matangi le sami le tūla na tūla I mai ai le whalawelawe. O se tala e whapea o le vave o le mafau o le kapiteni, na ia whai ai se whai unga ma whaatunuina uma I loa le au waa, e tu ua loa le waa ai le isae, ma ona tūla I mai ai nisi a fianga whainga tā, le au ma whai ai o na lavea ia uma lana au waa. O le tūlanga la veai o le au waa sa whapea o na vave atu iai au nanga whapitoa. O le saunga le mū ma le la veai a le tātou malo. Tau wala atu lea le mtanga luenga o leo leo ma le pulenga o tine mū whaalabelave tupu whafosei. Sa whapea o na awa yatu ma le tātou waa o le nā whanua tolu mo se fsoswani. Sa maua le mātou whiroa inga ma le au waa a New Zealand ana nei le tai au. Whapea fōi o na maua ai nisi o whaamatalanga o le nei whaalawelawe I se whaamana maanga a le tamaitai kapiteni po le ship commander I le mea ne tupu I le poana pō. Sa whao o mai fōi le whaafetai a le au waa ma le kapiteni o le waa I tūlanga la vea I e pei o na awa yatu le tātou malo I lona whaatinonga. Ina ua tūlai mai le whaalawelawe I le vailuanga o le poana pō. O le vaenga na mua taunuu I le matawhanga po le saunga le mūlea. O le taimi e tusa lea mali tūlai tasi I le vaveao, ana nei le tai ao. Ia o nisi vaenga sa whapena na uinatu lo la tū saunga le mū ia na muli muli atu. Mai o te fia whao atu fo I le nei wha malo I le komisina o leo leo, ma le komisina o tinei mū, ma la vea I wha fosei. Le kapiteni o le nā whanua mai lato uma sa whatino ina le nei ngā ruenga la veai mo le au waai fitu sfuru lima New Zealand. O le leai o se soifua o mai mau, o le vainga lea o le tau lava tā pena I le tātou talinga malo, ma le mawalunga o le tūlanga o lo o tau to mai o iai nei la o tau au nanga I le tātou atunu, wha malo le ngā durue. O le tūlanga sa iai e whapea I le tea o le tūlai ono I le tai au nei, na amatai loa o na vaia le asu, ma mū le waa, ma ngā iai loa I na ngoto. I le tā ai o le iwa le tai au nei, na I loa ai ua I lalo uma le tino a toa le waa I le sami, ma ua le to I lo atu. O lo ngā lue pea le tātou vaenga o whaalawelawe whafosei e iai leo leo, le mtanga luenga o sisi o manga, le pulenga o waa Samoa ma le ofisa o tine mbu. E matai tu pea se tūlai mai o se msaa o se suau, I lunga o le sami, I ono a fia ai le a au, fi ngota mai a ma mea uma o lo ola I lunga o le ngata I whale nei, o le popolenga nei wha tama iaina pe a tūlai mai se tūlanga o le suau msaa. Sa maua fo'i le mātalanoanga ma le ali Palemia o New Zealand, I le tūlai se furulua ana le la, le fionga ia Luxton,
Ma sa momoli mai lana whaafitai i le tātou mālo mo ngā luenga la vea i mfsoaswani na whaia mo le awaa. Na maua ele i whaingo fie le ngā luenga la vea e pei ona iai. Ona o le lolo wā o le tau i lea taimi o le whaawelave ni a e maise o le pōngi sā. O loo sauni mai fo'i le mālo New Zealand i sa lātou mfsoaswani ma le ngata i le awaa ai o susuenga ma se whaiunga o le awhaia i le nei lava waa. O le awauli nei la o le atu ai e le waalele whapitoa o se waalele militeli ua ta ua o le C-130 New Zealand o le Hercules mo Samoa. E au mai ai ni tangata whapitoa o iai to mai manisi o mea whai ngā luenga whapitoa mo le ngā luenga manisi suenga o lo fia whaia i le nei whaalawelave. O le aave la tau whaamuamua i le puipuinga o le siosio manga ia aua ne iai ni a fianga o le tātou ngātai whale ia ma le siosio manga whale nā tura. I le teimi nei o lo ngā lulua le tātou pulenga o le New York o le ofisa o whaalawelave whaafuasei whaatesiai ma le mālo New Zealand i whesota inga ma vaenga i se uma i te tau ai i teimi o ni whaalawelave whaapenei. Ia o le winga lava o le nei whaasaralaunga ina i anofo sila fia ma malu o le atunu i mea o lo tutupu mai e meise o le nei teimi a o tātou whaasauni atu mo le tātou taringa malo e le whanutanga le taitai o malo o le taupulenga laulangi ia po le Samoa Jokum lua o lua wha. Talusia ia to mua mala ai sao mauli le tātou whaamoemoe i le lofa ma le anga lei o le atua whaafitai. O le sauranga na le fionga i le sui pa le mia o le tātou tunu i le whai ngole vea soi le mai ai lea o le tūla i mai o le fo i wha lawe wha fu se e le ngantoi lea o le wha te ia o le tū te leo tātou ua te lea la nisi o vaenga e pei lawa o le sauno ina le fionga i le sui pa le mi le nei le wha me moe malanga tui le wa le na New Zealand i le au o le sana se ma vaentuni i Samoa pita o le nta ua mai lipoti no sfo ia e mo meo man filili ia ma le pawhai o le whaatunu ina pita o le utau mai lau whanua o New Zealand i la tau umalawa ia lea na malanga antua i le nawa te le mai loa pe antua i le fitu lima ma tangata o lesi au isi antunu lea sa wha pe lea o na malanga whaatasi atua i lunga o le wa ai pe o na ngoto antu i le ngata i whale o le fio anga o si umu. A whaina i ia i le tai au leo sa wale na maua i afo. Ia whaamatalanga i whapea. E ini siu sa ni ngā lotu ntau fia le leia. Ai whape leo na, anga i antu fuile le si whawa i pole ale mele tupu mai tai ngā tai whale. A whaina i le dante. I fsota i mai, le tātou office. Ia e mana ia e fwisa tātou tala. Fsota i mai lunga o le tātou emaili. O le onair@radiosamoa.co.nz. Ia po lunga fwy o le messenger. Ale Radio Samoa. Radio Samoa. Taslima ivatolu. Amo. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea e ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga ma lau whaasaunga Samoa. O e fufu e whaatau ese lo fale. E te manao sta ngate whaanongo ia oe, tau tua mo oe, ma malama i launga ngana. Vala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua tolu ono o 5 lua iwa pitu. Olua tolu ono o 5 lua iwa pitu.
Fauta o le whanau o le tofi mai le li salamo sa lausu fitu fau batolo. E le o toi umi ai o le aso whapitoa le whanau le lotu tamaiti o le nei tausanga. Whai mama dad e pu e mai se video lau tau loto po lau pese o na lafo mai le website radiosamoa.co.nz o lo yele link e lafo mai lau video. Ia awani over male tolu minute o le video e telean reactions lungo le Facebook o le Radio Samoa o le ama wale whailonga. O te tala le tau vanga le taimine nei. Whangata video se las tofis fulo o ke topa i le iwa le tai au. Whailonga i le afro se fululu i le awauni o le aso lavaranga. Whabole e na o videos at a mighty taito tasi. Manuia tele loto mighty mai le pulenga male au whaingalwenga ale Radio Samoa. Whai mea alofa i a inga mawo i Samoa e ala ili whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawa i whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau a inga i Samoa. Tanga i ane i le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe wala au i le o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. O te whawhiloa i tātou atunuu i le nei fo i aso i le lofo le tua, ma i le tātou polkalame le nei o le a reto le ola ma lo lava le soifua manuia i te oe mawhai o na whiso tai mai. O le lua le konito mo mua le whai upe lua se fulu e iei le whai taunga whapea le apostolo Paulo a wā o mea uma ua fola ina e le tua ua ioe ia i ati Jesu ua a mene fo ia i ate ia. A le upu mo oi le aso le nei, o le ki e te mauai i a folanga a le tua o lo il tu spaia. Wa i loa i te tonu tu spaia pe e whai tau i ai masu e su e i ai e pea ma le tolu wafe lima se lau fitu se funu tolu i a me tau folanga o promises po folanga a le tua o lo il tu spaia e whaata tau i ona tangata. Me fo i ua promise mai le tu e mawhai o na ia whaia mo i tātou. Ai kei loa le ki, e le o ko meki ona e maua i nana i folanga pea e tango e whai tau ma claim nei folanga i loa langa. Ai o le ki e te maua ai ma apalai nei folanga i loa langa o Jesu, o le talia le oe o Jesu i loa langa, ma avea Jesu, ma whaaola, ma li i loa langa. Wa e vai tala la apostolo fai mai o mea uma lava ua fola ina e le tua. Fola ina e le tua i fea. Fola ina e le tua i lana fionga. Fai mai ua ioe ia mea uma ia te ia. Ua a mene fo ia mea uma ia te ia. Lona wingala. So se claim, so se folanga o lo ili tuspa ia. E ui ele o oenga whai ia o wa ia isi folanga e tau o specific promises. Ia ia folanga e tau o general promises. Winga folanga ia mo so zetas. Ia folanga o lo ili tuspa ia. Ele i whai mai a whapitoa mo oe. Nga whai ele tua isi fo iona tangata. Ai kei loa. Tusa lava poni folanga na whai ele tua isi iona tangata ili tua nai. Ai e tango e tau ma claim na folanga na mawhaia le tua na whaia isi tangata e ke whapea fo i le tua na e fola i lau au auna o yopu na e fola i lau au auna o tā vita e te le tuua o ia i le suafo Jesu o te claiming ai o ia folanga e whetau i fo i moa u le aso le nei. I rau la le mea sili o na tā ua ma le talo e sili o na paua i le olanga le nei. O le tu inga te talo fo i le te whapeifu ta mai na e fola mai lau upu mea nei e tangono lea tau i le tua mea ngai e fola inga mai o le aso fo i le nei o te tali tonu o le a e whaia mea nei mo au i le suafa o Jesu ke riso lo ua lii ma lo whaola. Ia ona e claiming alo lea
o whaamanuianga ma folanga le tua pela whaataitainga. Ao o mai le teimi fo lea ua e mo mia le whaasinomanga le tua wa le lopo fete whaasanga iai. E mawhai ona e ai e le promise o le tusi salamo e tolsi fulua ao lona whai upe valu whai mai tala le tua o lo promise mai lana whanau o te awa o ia te oe ma whaasino ia te oe le ala e te savali ai o te whaatonu ia te oe ma o wa ai atu ia te oe vai e uila o le folfolanga na whai i au na le tua le whengengi tuhai ai a e loa ngai ka ngoi claim i le suafa o Yesu te loa e ngai oi folfolanga le tua i lo wolanga a whai fo ua e langona ina ua e fia sa loto mai se mea po se situation whai ngata o lo e ai li si folfolanga o lo tu se salamo e lima se fulu whai upe se fulu lima o lo i tala le tua folfola mai lana au na whape mai o te wala au ia te au mai, e te wala au mai ia te au i le aso e te puapua ngāi, o te lawea ina fo i oe, o na e vivi ai lea ia te au, i le swafa o Yesu, inga a ewa ai we puapua ngā, we le lopo fete whaasanga iai, ma whai foi, o na e tangova ai le promise la lea tua, maklaim i logo langa, e le si promise silina ta ua, te mwhoi lea ua e maktiva, ua e le tangolima, ua e fiu tau mawhai se me tausi lo a inga, tau mawhai mo lea ti na e o logo langa, ai umai whonga, ua e le tangolima, o le lopo fete tua iai, e mawhai foi na tango claim, le promise le tua, o lo iai tu se Filipi lo mta upe wha upe sfunuiva, e iai upu masani wha bea, a o lo ua tua na te wha atoa i mea uma o te mativai, nge ke wha bea foi, Yesu na e promise mai, o oe o le tua, e mawhai o na e wha atoa mea uma o te mativai. Winga, a e wha masani la, te whai tau le fionga pa ia le tua o le kila, o lo whai tau o le fionga le tua, mai tau mawhai, e tā ofi folanga le tua i lo langa. So mo le aso le nei, a whai o ieni me o stak ai lo langa, o le ki, e te whai tau le fionga le tua, mai tango, e claim promises le tua, i lo lava o langa. E ele upu whapertani a whapea, te tango e personalize, ia folanga le tua. Lino winga o folanga o lo tuspa ia. Ai ki ka ngoe fola e oe lava ia te oe. I le suafa o Yesu o na ngā ioi lea o promise le tua i lo langa. Le tua whawhitai ia o folanga. Mātou i loa e ola o folanga. A wā o Yesu o ia e ioe iai folanga uma o lo tuspa ia. Whawhitai ia o folanga Yesu. Amen. Tua
worship team le rivaenga o le Holy Yesu e sili o i tolunga tuai. E le polkala mena o le arento le o la whaamtinga tu ia pastor la whaele kopa mo le tātou polkala me le rifo i vaenga o le aso. Ia ua lava le tātou wola whaalenga. Io fantasia mena e lua o le o la whaale tino. Ia anto ai foi ma le o la whaalenga. A mamawhai tūtas o lana winga. Ia fingo fiona sa ele tātou wa. Ia pe a whainai fo i le tātou soifua mālolo ina. Sfulu ma le whameru tonu tāle o le tūlae lua sauri pai mua tātou wa whaalinga ma whaasilsilanga wa tonu mai. Radio Samoa Tasili mai batolu Amo Radio Samoa Tasili mai batolu Amo O nisi ni o tātou whaalinga ma whaasilsilanga o lau tonu mai lau fiso la Radio Samoa mo lau si la fia wina tu lava lea mai lea songa fuasa ia o lea so whareile e whiona email mai ia lau whaasilsilanga i le tātou emaili o le onair@radiosamoa.co.nz onair@radiosamoa.co.nz e le ai se tutongi e na o le se lau luas furu upu o lau whaasilsilanga. O le tātou whaalinga mua o le whaalinga lea mai le team No Excuse Zumba. Talofa Samoa, maratua le tātou Zumba a le team No Excuse ia so tofi masani i le OMAC po le Otara Music Arts Centre i le taulanga whaataui Otara i le afo leono lea i le fiafi. I le insa tutongi le nei Zumba su mai tātou fia ma whaamalo stino whaatasi a wā le tātou soifua maloloina e maua le team No Excuse i le tuatusi o le ono pa se lau Aleanda Crescent i Otara. O le whaalinga mo le tusi o le vau filifili ma le songa. A wani ngalo sau lo minga o le tusi o le songa whaatasi e ma le lo minga o le vau filifili. E mawai whaalupenga o Samoa i si sifo tutuila mamarua. O risi u tolo tu o Samoa o alanga upu o le matafa ioi o le matai. I le whainga o whaalawalawe pe o whai poiponga ma liu o le osio singa o ainga. Pe sila whainga o paolo o si i whaaloalo. Whaalanginga o e kaile sia ma le tele o le ngangana o whaaloalonga. E fitu se fulu tala le tau. Na o le ofisa o le Radio Samoa i le tolu pa tolu o no Hobble Avenue Marukau. E maua tuai sau lo minga monisi whaamtalanga. Wala mai le tātou ofisa i le lua o na lua tasi lima i vatolu. Lua o na lua tasi lima i vatolu pēntanga iane i le shop Radio Samoa.co.nz shop Radio Samoa.co.nz e whai mai ai sau oka. E leo toe umi a heo i le aso whaabitoa o le whanau le whaingo le riva yaso le lotua tamaiti. Ia tamaiti whai a mama dade pu e mai se video o lau tau loto po lau pese o na lafo mai lea i le upenga tafa i langi a le Radio Samoa, le radiosamoa.co.nz. O nawa iei lunga le link e lafo mai ei la video. Auani o vantu ma le tolu minute le umi. O le video i tele ana reactions i lunga o le Facebook o le Radio Samoa o le a maua le whailonga. Ua te tala le tauranga le tuminei e whangata videos i le aso tofi o le ringva yaso le aso se fulu lea o le ringva sino oktopa i le iwa i le tai au. Whailonga i le afol se fulu lua i le awoli o le dala vaso wha mole mole. E na o video sa tamaiti ta i to atasi e sa le ta i to alua ta i to atolu pe siliantu na o le ta to atasi level tamaiti i lunga o le ta to video. O langola moina le neifa a moe company nei le Moana Rentals, Moana Connect, o le Address Travel, tawa e Sina Trust, fa before i le au nanga a le whaletua ia Emile Palamo o le Loan Market. Maru i tele lotu tamaiti i alamu whana uma Samoa mai le pulenga ma le au whainga ruenga le da a le tātou wala leo le Radio Samoa. Silanga mo le mafutanga le fioanga mo taa. O le anto o toia whai au tailo loto pa ia mausa Samoa. O le nei silanga e whaasino tonu i le mafutanga a alo matama whanau. A siu tātou nuk pele o mo tai au ki lani ni usila nei. Ma pito nuu taulala tawai.
O leo mata onto le lafo o lua le mana, e ala i le wha me moe o si o tātou nu i Samoa, o lea o talo atuailo o tau paia malo o tau mabalu, e fia maua so o tau whirangalo, wha mole mole, e tā o tele lo awai mai o le roa fuanga e whai ai, o le valu se fulu pa valu lua Wiley Road i Papa Toi Toi. E whai ele le asto nai aso sfulu maleiva o ke topo lo winga, o le aso to nai o le vai aso fau, ai le o le whai ungo le ia vai aso. Tala soifua i le lofa malanga leanga leo le tua, o le afa peleo na tai atuai ia lo o tau soifua, maso mātu ola i le aso, o sauni e fo i le lau ale mafutanga, i se wha malo si tino mo le aso, awai e se le tā uole me le o le wha malo si tino, i mene i o fono tanga. Whaafutei tele, e oro seinia e le lau ala mafutanga, alo matama whanau, ale fio ango motaa i au kilani i ni usila nei. O le whaasilsilanga mo le whaasaporas i au ki lani New Zealand. E tū manu ai le tū longolongo le paia ma le mamano le tāntu mafutanga i ona muri au ma whaalupe. Whaaputeitele i le whaatawina o tāntu tickets ma laulau o le tāntu whaamoe o lo loma nei. O lea ua tele ina maupopo mai se leni. Ai oe ai ua toi tu uantu le havaroa mo i la tau ia sa vala au mai ma feso tai mai. O lona winga lao le aso lua se fulu, o le masina ni o ke topa lua a whelua wha, o le antoi wha ma popo ai le se leni, o le tātou wha moe moe, ma wha ngata ai loa ona ua ova i le lua masina, talu ona tu whaantu an tātou tickets ma lau. Wha te tele o lo sainia e le te fono male lau, o le fast supporters i au ki lani ni usila nei. Ya, mo nisi wha mtalanga, wha apso ta ifo le numera, o le olua tasi, Olua ono, fitu o iwa wha. Olua tasi, olua ono, fitu o lua wha. Fitu o iwa wha. Tue wha sa watu. Olua tasi, olua ono, fitu o iwa wha. Male tātou wha silisilanga muli mai le mafutanga le fio ango vai e au kilani. Tulona ia sa moa malau wha saunga i le ding vaengo le aso. O le ding wha silsilanga e wha sinu tonu i le mafutanga a alo matama whanda o le ding nu o vai e sa whantai wha pēr. E wha matantuantu le tātou mafutanga i le astona i nei aso se fulurua o kitopa i le itulai tasi i le awauli. E whai e le no whanga masani i le lawa o lutui manga mau i le tuatusi lea o le wha li Neri Place i Mangele. Wha malolo si mai lo tātou nuu o toi o seanga o na tātou tau nuu lea i le whai unga o le reitu sanga. Alofangia i le tua lo tau soifua e mamoli antu i lea so tātou te whailoa iai. Pe antu sahi malona whina ngalo. Morisi wha mtalanga wha so ta ifo le numera leo le telefoni o le olua tasi o iwa 522. O le numera o le olua tasi o iwa 522 whaautai, lo seinia le tātou whaasilsilanga nai le laulau a fono a le mafutanga le whiango vaie i au ki lani nei. O nisi nao tātou whaalinga lau tonu mai le tātou ofisa, whaautai entri i nātou ia na lafuina mai ma to iaia tātou whaamamafa ia o koma, ia toi pili onta i lunga o tātou whaasilsilanga. E whaingo fie le tātou ngā luenga. Ia wa a pāleni ai tū nailu. E le iam sisi ko mumu wha malu lua tu foi. Ia i se suafa po o se upu. Ia wale sa o le lein. Ia lona wha leonga. O le tau mawhai e tulava. A le tātou polokalame. Ina ia mawhai lea ona longo puia li ilo tau pa ia. Malo o tau manu. O le wa se antu ia fitu minuto lo toe. O le tale o le tula e lua. Tale lua toe au dantu. Tala mai a se yu. Moi tu amo.
whautuanga mō tupulanga mai a Biol Usi le nei fo I vainga o le au. Ia wala wa ia le whinga I o le turu umanga. Wenga tūtu ma whai walo whilima le ngata fo ila o le whantu ainga. Tausi a misi le wala ingo nei whana. I le ri fo I vaitau o le tausanga. Eo e wha malo atu ia tau mātua ia e le ngata fo ila. Ia o... Tamama te da matu tu le fai ma a o to PPC tai ni si o tai. Ia dalo si au nei fai ma fai o to tamama te da matu fai le vai nga. Ia me voi a mo kama ki ima mai masinga io mai masinga pepa mo mai mangi ngai kalonga se rua pe ko. Masinga pe pale sa voi lele ia o singa askuri mi voi fa manga ia mo le meu kauskam ia ngai le se me fa ngo fieri le me le kauskam io me se la pe ia ile fa na wit e fe lo no ala ula ki o ka se furu kausanga ka ivaru ka iva ka isfuru nga ilunga wa mo ia fa long kaka ia o ka manga ka ule va ia ki fo ia pa wa le me ta o le fa masia ki po nga le fa le po le me wa makang sa va ni antu luma ole awala tele ya ole tala le selemana yo tala le no fito to yana ni ole fsilingia ole li fanya onga ole Penrith Panthers ya Ivan Cleary ele tulanga pi re ya la tu tampedanga ile via mchampini ya ele to sanga lona fa so lava ele upu fa peritani e foi mai o lena ia ta ua. Ile mai ai o le malono o le awale Panthers. Ile awale Canberra Raiders. Ai le io o mai le sa ilinga leo awe sound tu lungo le final. O le upu wha peritani, wha mai. Ua ia mai ta wina I lana ap. Ua ia le me le ta ua o le complacent. Ioi. O le upu le complacent. Ua wha sa moa ina wha pia. Ua wa aia le I whaia o ngai a Ivan Cleary le awale Panthers. Ile vai taulida. Wa amata na whaatala le. Io. Wa amata fo I le pi le yango I le ngala uso so o tausanga o champagne. Ia wa champagne ia toi fo I ma le awa New South Wales I le tamale sanga o le State of Origin. Ia ele tio I fo I la 6. Awa o ta longa ia. E faisi ma walunga o le levo le ta alo ai tamata alo. Ia mai tele ta longa o le lakapili ki pe afua antu ye le tamale sanga o le Super Rugby e pe ona whanga solo I le antu sanga ma lea fo I tu sanga. Fa mai la ola na whamatalanga na na whaia e le nganta I lana au. Ai sa wha pe lea o na whaia wha lawa I tele. Ile mai ai lea o le ta longa na ma le Raiders. Fa mai o lana ia wa ai ai le au le teimile da. Ele o le tangma whaia le Panthers I le tūlanga e ma sania. O le ma losi fo I lele. Ia o le upa peritani fa me o le Ruthless. Ia po le makau kia. O leo so fa inga e le ngantoi leo le pui ngā landa ap. Ile na fo I a vaitang. A tonu o le mafu anga landa o le na tui liu liu le tofa. E le au a toa lava. Ia o mai lunga I sa ilinga champagne. Ia mi se lava le sa ilinga mai o au sa mai lunga le semi-finals. Ia a toa I fo I le ma le final. Ua sui le la tu taal. Ia wala ofisili la pea feo lena e matamatama e mai moa I le taalonga. O le ala sau sila. Ai whape I foi la sau mai mo. Ile taalo len taalo I le Panthers I finals. O le lakapili ki le ni tausanga. Malo for the morning sai fa tal fat kun nei tula le tapo inga le tunu ya wa fo ni tala mo le ia oli telefon mo le tio sa mo slima I tolo amo tala tumo nga yo inga va ver ki au tu il ta fio se a fianga tele fa ia le va ale mano wanu yo ngo tu sa mo ma tu mo muso ave te mai telefon ave te mai ia ni telefoni ata mo mai po smartphone Ita longa o le tōtari mai o Cam Roycard e pa wale na ilo singa a swinga i tōs mole ono le awole o Blacks molan malanga ta milo. Pa whamaia e whalau tele ino ni tala. E tele ni maenga e seste tilo iai e ilo ai sea whianga telo le ngoto le vaa fitere samia ni sila a le HMNZS Manawanui o le a iai le si o mianga o ngate whale Samoa. E pe ona whaaria e sa e nisi wha pitoa mo ngate whale. O Brent Ross e fata mo ina se pisini se fase ina ale Offshore Adventures I Salamumu o ia nei ona ngate fale se va inga ele mo miina
Da ia whari aile le Johnny Sheila pa speak. Se wa inga matua ianga. Se wa inga pa noa e tilo iai. Ma ia tau ai, e ma whai ona ia la pisi ma se pusa o loa tele ma ia wa matala. Ma le tele o swau. Ma wa pole tele ai wale ngata ele na pisi nesi. Tangata whai volo toi whale. Ma le sio mianga o ngata whale o Samoa. Ma ia Ross, ile tilo le tele o swau i au tafore waa. E ia ile me te fia iai. Mai whaono i wane ina te fia i mata whanga. Ai o iai luna atunga lunga i tangata whai volo te whale. E pia na whaano lango malo si kele. I ngā te whale e iei whangotanga e whai ei pō mō tau ma whaainga. Mai tele ni vaenga e mana tu iai e loa se tūranga o se awhianga e iai i le ngoto le manua nui. E awhia i le ta e le sami pe o se papa ai po se one one. Ai o le ale lo loto le sami, o le ase tele o se vaenga o le au saolo ina le vaa. I tua ingo vaila awolo i e lungo le vaa, ma le tūranga o iei le tino le vaa, e bea na whaari ai le li Professor Chris Pattersfield. O le lisa antisi whapito i ngā te whale, Chris Pattersfield, sa ia whesosoani e ta ia le vaenga sa wha maina sua sa liki i le vaa o le rina, o i whalia e ano no ai ni tu e leo mai loa, ai o le vaver whaia o i ngā yoinga, o le silat foilina o na le lei. Ai o se talia New Zealand le nei whaarwalawe o le a ali umane i ei mata o le rorangi pe o le whaaria e suisa upo le leipa pe e ni henare. O le masina nei lea tau awhi ai pono tanga ta ia malo le tau pulenga i Samoa. Lea awhi ai manasi singa kupu sa lesa makuini Camilla. O se uruai pono tanga fo i lea ale nei whaaraputonga bawa e le rorangi o le a awai in pari mi o ni sila Christopher Luxon. Paria henare o atu no mapaanga uma ni sila e maulunga le ratu titilo fitfita ni sila. Ma mata uma la titilo ne ile Italia ni sila ile fara love him. Ai o le teminei lata ile afetone swa o ye lungo le va ile teminei ile temisango toai e pe ona fari ai o te sila fitfita el sami ani sila. Sa longo i Rear Admiral Darren Golding i le Port Kalamena Morning Report le Johnny Sila. E SS tuai ngau swa o lo ia lungo le va. Ai o le iwa se lau 5 tone swa o ta vale o se tu ai ngo swa o ma o le aso le o fa senga ina ia au mauru fa bitua mai ni sila nei le sabi ia le tulanga o ia le va ai pe o ia siliki o swa o le atele ni mauru e ona faia mas masini fa bitua e se no fa mo ina moringa se ino le tulanga o ia le va e pe ona ia manatu o lo ta tia le loto e le va le tosulima il se lau 5 mita. E ulama ina ilo o afianga ma fai ona fai telefoni fa vai o ilo telefoni ata mai po smartphone si tamaiki. Ai o Sila e ele tu masani. O le fa tanga lo tamaiki sa fia nei device. A o laiti. O le fa linga le na Samantha Mash mai le no fanga o onga mo scientist vai la au mo se fo malo loina i University of Kilani, the University of Auckland Faculty of Medical and Health Sciences. O tomaiti ki wi wa fia tomaiti malosi tele le mata i lungo device e whaari a yata i le rorangi. O tomaiti maori ma ainga no nofo i nofanga e maolo lalo te ainga maua e mafuri ai le tu tele. Ai wa iei se tūle inga i le ke lope mo mātua e te ena le ave tomaiti o nei tu ainga o telefone whea vei i po smartphone wa ilo tele ai. O Daisy Greenwell sa ia whaavaina se kulupu o whaingoina o smartphone free childhood i Peritania. Ele avea i tamaiti ni telefoni. E pena o amateina nei, sta ia lungai le porkalame le Saturday morning a le Johnny Sila. Ta e whaari ai, i te tonu le vai asu talo na amateina. E toa tasa se matua mai taulanga te si umalawa o Peritania. Ma le whai te wafe mawhi o kulupua o nga i nei taulanga ua awai. Ma le temine, o silia ma le se lau 5 wafe matua ila latu whaalapu le butonga. Ta e whaamatala ina o se ai tia whapea mai o tuai o na whai i eise fōre whapitauli. O le mea tonu lava le nalo o mana na o ai company telefon tele. Mai e ta o foi o nei company e whata wina atu nei telefoni au no ma se whatu la whanaina. Telu mai le a matanga. A efto ala tatou loina nei ia awhianga e ei nei telefoni tamaiti ina ua amata whata utoa. Ma o ei nei whaamauringa marino o nei telefoni o le mo tamaiti ma o tatou mo mia whai e se fuanga. Whaari e mas e matua ai le lava se ngā ruenga o whai e le whawhitau ni sila. O nei le o tele i eisi so swenga. Ma whai loe mātua le iai o se eisi o wala au na whaia. Nei lo na o le awa le telefoni tamaititi. Ma e tā o whai so swenga o whai lo ai. Le iai o so tanga o telefoni ata mai po smartphones. Ma whawhitau le o maloloina e ele atu tu vale. Pole vale. Le o se ai. Ma o whalongona
o le ai lava leo so lava taua ia te oi. O tangata sa whaola tia mai sa wanga o teu singa na malo o whanua noa, e se fo mai whapitoa ma fo fawela tu tilo ina, mai le whare mai lau lo sa tau si aita mai tima tūpulanga i e awhianga o ma fo Fowler Lake Alice Hospital, le sa tua ia sa waina o tamaiti, o lo whaua lama no fo ina tūtua mōna matanga rua ngana malo tau ia wharawala whafo seil ACC. O Victor Soeteric o lo o tama mau, e nao le a whaasoi le vai se tasi sa Fiona Lake Alice, ele vai ter sangue lá fez lá o fez pulu more mata wina o fato singa kulupu moto mai mo tonga fitinga ele vai anga sa te sita mai tim tuplanga le sa fa ilo ele malo sa fa sa wai nine tamiti abitai o ila tu sa fa ola tia sa la tu tiro ye o lili mata mata lea o fo mai te ulo le ma fo to valea Dr. Selwyn Leaks malato fa lia sa ia fata mo ina ni fata singa le sa I wane te mai te fasi pakaina ele kise ia por electric shock ma toitinga e fapi pili ai. O Malcolm Richards sa awinatu I le vaenga ale rangi te kei o se tūpulanga televo, I le awhi sa lau fiskulu. Na whate ia ina ua iei loa Soeteric o iai le liso fo mai o mafau mo tau tua le ACC. Na ia whai loa I le Tony Sheila, sa whaia Soeteric e tau awhianga kulupu I vaste tasi, ma a whaia te le o tele o le atu o I le liso fasi paka, I le tise a po tui fapi pili. So Derek will retire I fai mafai ni ana tong ngā wenga fa tong stinga I Hawke's Bay. Na whari ai at ACC o se tasi leo tau tua ta ave I aile latu wha mauninga e beona ia mawhai ona tong whitia ma whawasenga ia ngase ave iai. E tali tonu ia Richard o lo iloa so Derek I ale mea satu pumai Lake Alice ma ere tau wai ona whasa mai whatinoa se ngā wenga. O so Derek ele mōria ina lava tu samani tua inga winga luna temisanga rua ele Lake Alice. Ai o ilea o ua le checkpoint o se tinasa whaola tia mai nisa wanga Carolyn Ward-Bohr o whato ai nini ana whatonga fau a sanga ia Soeteric I leo leo e beona whari ai a leo leo o lo lato whawasenga ina. O se talo sanga mo le forflanga I le vasa malo le tau purenga po le Commonwealth Ocean Declaration o iere wha moe moe e vai a o suia le laulau o le alatu whaastenga ina tūlanga o le puipuinga o le vasa malo le taupurenga toa, ma le matawhaioi o le Pasifika I le whawaina o no whango ngā te whale puipuia. Te ufo a whailo whailelo le forflanga a pia por forflanga Samoa, whatatu I lope o marfono. I taro talonga o le toi teri umai o le Apollo All Blacks Cam Roycard, e na o le paua I le nā se swing o whaia le tausu mole o le awa New Zealand o Filipinia mo le malanga ta amilo whai o le tusanga. Roycard, e ona masina sa pia este mo o le tulivai au te alo mo le Hurricanes e tupara ka pipa sika ya mati o le au toe au fia I foi mare kapteni mo mo o Black Sam Kane le sa ator se la ona te alo fai teoria toninga la luli te alo ngam le Wawa Beach Wellington le masin do lai pa pe Malaysia afa umi ya TJ Perenara o ia tamata alo to lua o la nga ia tu ni fafo te alo e fa ngol to sanga le sa e man tunga to o le fi flia. O le whai unga le masina nei le talong whai tauria o Blacks ma Japani I Yokohama. Tu so atuai ma le talonga ma Engelani, Ayalani, Ferrani, ma Italia I November. O le awalo Blacks o Fifthini nei, huka a sapo aumua, Cody Taylor ma tu te bel. Po is anti Groot, Tara Lomax, Split Johnny Well, Pasilio Tosi, o fatunga fasi ma tamai T. Williams Loka. Scott Barrett o kapiteni foi lea tu povai sa o Patrick Tuipulotu, ma Sam Derry, Lucy Foeki, Ethan Plagata, Sam Kane, Penny Final, Luca Jacobson, Dalton Papari, Adi Savea Wallace, Satiti, Afa, Cam Koira, Roycard, DJ Perenara, Makotis Ratama, Numerous Fulu, Belton Barrett, Damien McKenzie, Ongaru Tonola Tua, Jordan Barrett, David Havili, Rico Ioane, Anton Leonard Brown, Billy Proctor, Wingham for Becky, Caleb Clark, Will Jordan, Ruben Love, Stephen Perfetta, Steve Reese, Mama Kelea. Ora komiti awa o Olimpeka mo talonga la Cookie la Stisnok o la tani malo nele talonga la Pacific Mining Games I lilu afe mo lu fuluiva o le tusanga fou o le Pacific Mining Games o la faya le Corey Palau o le talonga lona o le lu afe mo lu fulu o ta faya le motor Commonwealth of the Northern Mariana
sa whaalua tani malo mo moai le kuki le taronga i le afe sala umi sulima mo le lua afe mriva o le Pacific Mini Games i o se mai ngai tiki leo le taronga tere le Pacific Games le maasani on tani malo i motulai ti atu ma territory o le Solomona sa mo tani malo i Pacific Mini Games i le afe sala val se fulu ma kasi ia tala nal na yasto ia i le file mo ma le fia tantoma so i fuia mo le so Talo le tau mo le so ma le aso atai ao. Wingo le tau mo le so, e matele ina le leu wingo le tau se vanga na ai na iau e ufitia le langi, mana i timo to ulu i le poana nei. E angi mai sa vili mai sisifo fa solo atu ina angi malie mai matua le atu nuu i le afi. O le vevela fa mawina mo le so esfulu iwa tikeri, mo le manu lua esfulu tolu tikeri. O le ango to ifo le la i le to sfulu lua minute e afa i le tu lai fitu i le afi ana nei. Mo le aso atai ao le afa penao na to mai wanga i le tai ao, peitai fa solo ina langi le lei le tau i le awa uli. E angi mai matangi mai le tu matu i sisifo fa solo ina angi malie mai savili mai saute i sisifo le atu nuu i le tai ao. O le vevela o le ai e se fulfitu tikeri ma le malu lu e se fulu tikeri. E o soa ele lai le tai au i le tos futolu minute le tu lai fitu, ai o le angoto i fu le tos futolu minute e a fai le tu lai fitu le afiafi. O la utala nao le tau mo le soma le aso tai au. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Atianga, Tefeia Wanga, Rasta, Mawalo Lunga. Ua adelo ua so malolo, se ikau faasa o sao. Se iyo ukalia kumua ke le sia i lo anti malanga ulo. Faalongo mai na kianga, ke faalelei lau ulo faisaka. O ke fo ia uloa faaulai oi malaupanga. Fai mai o ia o le sifi, anga fasingei o ela ulo o miti. Kau faake i o e ile paelo vai a o lea fo i ua koi fai. Ma ai au kanga onge faapukuanga i se kingi kalonge. O ke kau ulo faasima o vai malou o ke. Hi ha ha, wavevela o kokonga. Kalu oi kelesia, makianga, wafia foki o lulusia. Hi ha, wavevela o kokonga. Kalu oi kelesia, makianga, wafia foki o lulusia. Ola uva ai ke fia kamaleanga
mai jo fai lua to tali mai pi toni do was for fitu mala fa bidu to te ne le July lua sa e fa fonga I so to tonga down down to tala pe on a would mai le sunga ya se uli mala le fi le fo I vainga o le aso ya fa le to ma to mai dalo fa ma no so I fo e ma yo le la le ya so ya la we fa fo tanga mi yo a fa ne mo le vona fia mo la va o le aso le ni mo I la va a fe o nai fia vele lau pala ang fai so fa ma fai so pulo na ma lu le ngi me so vili pe ngi me so vili ni siu tang e ta lu si o lo o fa so poliai ya o kilani aso anto e le tulanga pe o le ma tungo fio le sulu mo yo ave o la ile nei aso se taimi ya on va pele on mo le tanto so ta inga ma America yo e saudi ba ye stasi foi ya awa ia le tanto so te inga le sole sunga ya fa te banu pe ona am telia le solua o le vai so o wa tua na yantu ai o le futa o wa ai ni tu lava o le so I lunga ia le fa silsilanga alo ia ai pe ona o le mai le o sili potila te mai le ding ile tulanga e pe o ia nga wenga o lo o faia le ele nganta le malo Samoa ai fa pe fo I la to o lenga lulu e fa pito I nga wenga nei tono New Zealand o la o nga to I fale o si umul tembil dei e fa pe la lo na faito wina mai le ofisa o le sui pa le mia o le fa Britania ale la to mo fa I fa sa mo an to fo ile fa mai pe tu so le a fo se fulu I le dai ona le la le so le so lu le so vanu o le basino topa o le ofisa o le sui pa le mia o le malo Samoa na la tu ina tuai le lipoti e fa mauni ai mai le kapiteni le o Darling commander of operations male fionga ia fui tu pai mausi man o le tai fono le Samoa Marine Pollution Advisory Committee o le tulanga o lo iai ia le vaa o le manawa nui e pei ona paulia I le fiafio le so to nai va vea le sale na mango to tuai I le tu I saute I se sifo o Samoa ea e fua antu iai le nei li poti o lo fa pe mai iai e le o iai se moli mau o lo fa pe lea ona iai ia le tulanga fo I le o le tafe tuai o le suau uanga ia au ia fa pe fo I matafanga ia e maise ia le no fuanga lea sa fa pea ona paulia mangoto antuai le va lea o le fuava tau New Zealand ea fai mai o le tulanga I pe ona iai o lea ua contain e fa o ngā ia mo mea fai ngā luenga fa pitoa lea ua iai I le no fuanga tonu le na tupu mai iai lea fa le brave o le fa mua lea ua ave iai e ila antou ia o tangata maulu whaapitoa, anto ai ma marine experts, o lea ua iai nei le no fuanga, a wali siakina leo le vaa, e pei ona si la fia. O lo iai le wha mo o se taimi, o lea wauli o le so, o lea wha lea ona maua mai iai, ia se tala lanta mai. I le taimi nei, o lo o wha ngā solo ngā luenga a marine scientists, a wā ia le whaia leo siaki, ia po testing, I no fuanga tūla lata. Ia po isi o ngā sami au tafa ma le no fuanga. Lena pa ulia ma whaapelea au na mangotoi ma le waa. A toa ai foi ma matawhanga. Po o iaini no fuanga. Ua o antu iai le swau e pei o na saule I whafo mai le waa. Ia matatua lena ta ue le teimi o sola. Pe tusa male afe tone. E le ngata o le swau. E iai whi ma le mea o le baio oio. Ia le sa iei lunga o le waa lea I le teimi na tupu mai iei le wha lave. O le talo sanga e pei o na tuu ina mai. Ia lava papale ia tangata lautele. Ia ma whapelea o na fisosoani e tufoi. Ia le tuu ina antu lea I tangata whainga luenga le malo. O nisi o vaenga. O lea na maua mai I le mangotoa I o le waa lea o le Navy New Zealand. Ia ia wai manatua o le teimilini, o le toa tele o tangata iana nga iau tuitaio. O ila antauna na mua antu maave se mai nisi o la pisi le na mua mai le va. Ia e manatua, o nisi o vaenga ia, e mawhaiona so soni fo ile wha anga solonga o le suenga, I le teimini, po le anto nua le mafuanga.
be o le afi le na pe o le vaa na mafu ai ona paulia ia pe ye fo i sisi mafu anga le maalo fia o lo ta sanga inai la le manu le tu a fa yo Jesus ile tu i sautena o le tanto motu i pol ia pe tu la lan tanto inai la fio anga si o lo va ia le to ai o le suau i mata fanga ia a faifo na ye nisi o le nanga ia tu ile le o tanto wa tu pulo le fala vela e lua me mua o le faitana lua o le fia soani a faila na ye nisi na tawa tuai i la pisia lena mo mai lunga o le vaale fa mole fa so ta in fa so ta yan i la to na o lo faila nga wenga i le tingbiling ale o le na ia mala au le official le e tau au ye tu tonu vai ngai e pe o le mo mai e lunga o le tanto vaale na o lo o talo sanga ina foi ia te talo moli po lo tanto o toro ai misi lava le mele ta ua ole o no sa o lo no wi ia po wa uma tanto o tunga lunga o a tanto popoling ale wa mai le fa mtala ngalo ia o lawa ye ilanto i samo mai ni usela nei anto ai foi ia malamtanga luenga o leo o le fui mo ia matanga uma ye ngalo lui temi o fa la fa fose o ilanto na le wa nga fatau li maina ia nga luenga ole ele nganta ile tau fia mai tono le kiso pe afa o lenga liki ko kiso ia anto ila male tulanga il swau awai ono afa ina ia nganta fale o le tatu tro ia o se talantu nai pe ona maua mai tatu lipoti le divai ngona u mai lunga o le fa se lunga na le tatu malo awina mai le pe ala mai ile ofisa o le sui pa le mio Samoa Tasilima i Fatolu Amo Radio Samoa Beta Drive Doctors ile tau longa fa tau i mangele fa pea manrua o le vainga o so ngase pe amana o mia e fa tino e foi ma tupui o le fana witi o tupui le COVID is flu river mo ila tau is flu on tau sanga malunga atu fa pea ma tupui o le flu Pala au telefoni, 255-25 mo so no e fa tino ai nei au nanga. O fisa fo mai i mangele i taftafane o McDonald. Aman rewa i taftafane o le faletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. Fauta o le whanau o le tofi mai le li salamo sa lausu fitu fau batolo. E leo toe umi ai o le aso whapitoa le whanau le lotu ta maiti o le neitau sanga. Whaiha mama dad e pu e mai se video lau tau loto po lau pese o na lafo mai le website radiosamoa.co.nz o lo yele link e lafo mai lau video. Ia awani over mane tolu minute o le video e telean reactions lungo le Facebook o le Radio Samoa o le ama wale whailonga. O te tala tau banga le taimine nei. Whangata video se las tofis fulu o ki topa i le iwa le tai au. Whailonga i le afro se fulu lua i le awaudi o le so la varanga fa bole e na videos at mighty taito tasi but we are telling lot of mighty mai pu lenga mal afenga wenga ale Radio Samoa O le R-Dash Travel o le company numero tasi le taungo fio pase se mo fe malanga inga i Samoa fa pele malanga mai i Samoa i New Zealand ei. A fea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o fa o o. Tolu iwa lua o fa o o mo le R-Dash Travel. Talo fa Samoa. O Atishna Ryan o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu fa fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
oi i tai ni uma so ni la lu langi ia ai lau fu a no fu pe ia ti rua au lo u fa tu lava oi Samoa lo u atu no u ti bibi tabia ilo i moa walongo longo o tala tau tau oi i whaangatama o si manongi sasala e tu maui lo uanganga mo o ngai o ni lo to o te fia ta watu pia fina ngalua i le atua o te fia fo i atu talusia ai taunu ulo ufa moe moe Samoa o te fo i atu tafa atasi ma oe no fo pe i au te rua au lo ufa tu lava oe Samoa lo ua tu no ua te bibi tabea ilo i ngoa walongo longo o tala tau tau oi i whaangatama o si manongi sasala e tu maui lo uanganga
so ngā pesiala ia la wei oi le malai va le fu le dia. O le wei joia fe jasia ina le Burger King ma le McDonald's nei tono le malai va. E fa ye la to move tanga ne voko au mga ingungi ya la wipuki fa fo vo ile le ile mele fa ma va ya to ile au fa va. Ia e 12 tu le tonu yo e pasio tu lu mo fa le oloa. Ia e tawa tu loa i lunga le faskipu ma le escalator na e 12 tu lu. Ia ona filifili le o e po fio i tu na e lua o le malaiva le te la ala ana ia. E fuale le kei te malanga tu i Samo. O le banga ia la ka ko malaiva le fo ile le itsika. Ai sa ula ka kei te fo ile le pe o le kasi mua koru fa dima. Ai sa ula ka ma fo ile le fa ma ia o lau gates. O le sifuru lima. Ioi, a leo la ngā se furu ongo. Ioi, o le se furu fiku. E ka umai lo le se furu van. O, ka whape, sorry. Sa sidi a ngoka. O ka la ala amai ai lalo. Fui lele le kimi. O ka la ala alo i o le mama o le mele la angai. Ia, ai wha maa no tuai ia i lantou. Leo sa uri malanga atu fo i mo Samo. I le lingvaenga o le aso. Ia manu i te lele i whainga malanga i lo tātou. Turu, ia po le nafo taunu watu i Samo. Malo ia tu tole malanga manu ia talo fa tu ina i Brisbane o le fa tasi me ju te male ia Solomon Lassi ia manga kua ngia fuala au ju ka mafo tali ile tanto wa so ta inga ia malasunga ia fa te manu mai Amerika i le ia woli ai o le tausanga fu o le anto ia le lima se fulu tausanga talu ona amatali pe fa tuina. Ia le fantasinga lea wa whaingoina o le Polyfest. A li i matamata ia onga. I totonu o au kilani po ni usila nei fo. I le tulanga lai pe o ne ia lea fo ia la asanga tā ua i le tausanga fo. O lea ua o fo ina tuaine. E le Auckland Council po le pule ngā nua au kilani. I se tino i tupe. E fitu se fuluma le lima afe tala. Fitu lima afe tala. A wala vata bedanga ia mo le tauvanga i le tausanga fo. Pe a tātou waulia i le alofa maleanga le leo le tua. Ia, o le reifa me moe wha tunuina le i tausanga te tasi i le Manukau Sports Ball. Ia, pe o na lausi i la fiai. Na o nei tausanga la vai ana ieina i wha lawe fo i le wha le nātura. Ia, e moise ia ngāsing wha ma e pe o na tūla i mai. Ia ma le pe uma le Pacifica Festival le nta fia le stau sanga o le lango vo le lenga fia i kaio le lango vo le mea o ko woni le asi mai ngai Brisbane le nga fa mai lo le i Manuka ia le nta fia ia le nga tei le o COVID ia mai si kulanga umfa pe na pe tai o le Polyfest ia pe ona ta wa mai na amata ile fa se fuluiva tau sanga telwa o le fai mai na o le ono lava whaala potonga. Ia po o kulupu fo. Mai a onga e wha. E au fiai. Ia male au wha fia to o fast food. O ila tauna lena amatalia. Ia ile na fo i vaitang soli. Ia au ngofula mo mafau tu ia. Ia male tele la o aso le ufa tino ine ile tanto Polyfest. Wha ma lo le whai o le whaima. Ia te au tauna tau saina ia lenga su o le daiao i lea fu i wha moe moe. Antonu ele i whaingo fie i le nā fast furu iwa tausanga. Wa tausanga ni antoa ele fast furu iwa tausanga fau. Antoa i ele lima se furu o tausanga o le Polyfest. Antonu ele i whaingo fie le nā waitang. I le tele fu i usuinga o leo langa sa ia i le nā waitang. A fua ia i le waitaimele nei. Ia ua tele lava vaeng. O lea ua mawhaio na mātalatala ia nono tanga fuile. I le nei vaitang. Ai ta ilo ia i le nā vaitang. Ia po afo ini pui sa tau fiai. Ia na ialo matama whanau ele ngata ia i tātou Samoa. Ai whapefo i le telewisia tunu o le Pasifika. Ina ia mawhai. O na aua i antu i lea fo i wha moe whaatonu ina. I tau sanga tasi. Ai, e tōlo pūlo. Ma o wha maa loa tuai. Ia i la tau na amatalia. I la tau na wha wawina. Mai le nā vaitang se i au lia mai. Ia le nei fo i tausanga. Ia e le ngantala i lea. O le tausanga fo. O se tausanga winga e se lea. Ia wa le ole a antoa iai. Ia le iupeli si liva. O le wha moe ua whaingoa ina o le Polyfest. Mo alo ma whana wa onga. E pe ona whaaturu ina lea. I lea tausanga.
Ia, ma le fu i tausanga. A whaila o nai wasenga se fulu ma le tolu le whanau le tausanga fu. Ia, la si fu i nā vaenga e whionanga ia. E toi wha wau an tuaile a o ina pea. E le ngantau an tātou tūmanga. Ia, mi se le wale tātou ngana Samoa. Ina ia wha wau ina pea. O na wha o laula i totonu o New Zealand nei. When you shake up, the radio Samoa. O e si la fia e iwa te si male tolu wha miliona ta la le se leni ale UTOS ua toe wha sa fua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe ta ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talo wha voucher, le M ta la, male my cash e ala i le click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le e-maili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tau sia Samoa, teo wha whainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Wha ngāle tūtua le Pacific Easy mo au tupe wha mamoni Samoa le masino ke topa ma maua ilo vanoa te ono paramano ai whailonga tupe whase furu tai lua se lau tā lau sau nia mo ana paanga. Lua se furu whailonga mo Samoa, an lua se furu whailonga mo tātou New Zealand nei, se ina whailonga se furu aso tō na iwa i aso te tasi. Manatua, o lo wha wau pēr lana whamitoa lima tā la pēr ai whaonga ina Pacific Easy app. E whasau ina whailo te mi mau se leni pēr whaonga le tātou direct transfer, tiposi mai o tupe le tātou account, ma whamalia ina fasiri lunga o telefoni o na whaatino leo le aunanga ai ngā whamitoa. O lo avano pēr o tātou ofisa i o Tara o tāhu huma le taulanga whaatau i mangele, pa pēr le siria le fitu se furu o tātou la lau whaasopo li ai New Zealand. Mo nisi o whaptalanga wala au le o wala se lau o tasi ono po telefoni masani au kilani lua fitu ono fitu iwa fitu wha ma le lua fitu ono fitu iwa wala wha Pacific Easy o lau pa anga mo tupe wha momoli i Samoa. O e si la fia mea e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu i fale, ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile wha. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le por kalame o le malu i fale, ia fiafi o sururu o vaiaso taitasi se fulu e te aile wha. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai i le Shine Dental, ai e iai inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea wins quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ina o le whainga o nifo i whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A whio mai le 555 Great South Road, Manukau pe bala au le lua fitu ono whawha, lua fitu ono whawha mo le Shine Dental. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Te fatu pule la fie
Malina le sunga ya meni ya vailua mo le pese ua whaingoina whasanga o le alofa i le rivai o le awoli. E te whaanganga le moe e ue te alu e whaile kuko le fia. Sfulu lua malafa miru tonu tala o le itu lain tolu sa le vaile whale tua ya Miriam ala le toa po mare ma ta tu tala e vai whanua pe a tala tolu i le awoli. Nei.
Ia, e whamalulu atu. O le mo stantu so to inga malasunga ia whai te manu pe o na sauni o tu iai. Le ni fo ia wole o lea so lua e toi longa atu le pa ia malu le tantu o turu le vai so asa. E hampe awa pe le wha wa wina le tantu so to inga e pe o na ta pena atu iai. Ia le tantu wala leo. Ia wala vai a tantu tala e longa puyeli e lo tupa ia malo o to mamal. Ia mai I tutonu fo i o Amerika, ia Michelle Rivaita. I le malo si o le lango Amerika, I lana whainga pa anga ma le malo Israel. E pe ona whianga ia Israel ma le tapomu ina lea. E le nganta o Gaza, le iei tangata Palestina wha mai toia a le ise vaipa noa o Gaza, e le i o iei se pomu Israel. E le nganta ilea, o le vau Israelu, ia ma le antuno o le panona. Ia e misei le sauni atu. Po o le ale isi la sanga leo le ao o iai. Ia I le vao Israelu, ma le aturu o Iran, le ana tawhanaina ne ia lo keti. E silia ma le luse lau le vai aso na se ima vai atu nei. Ia e matautia mea lo te tupu tono le nei a lano langi la tau ia a. Ia makwa makau kia la. Ia le tūranga e pe o na maitawina. I le nei a vai tap. O lo o tau soifua mau tātu o lai. E langa teilea, e o lau whailewa tae mo enga a sui whaatatu. Mō le sa ilinga o se isi president o Amerika. E langa teilea li sa ve mo president e le li o Donald Trump. E le lan tau vanga ma le tomaita I sui president ia Kamala Harris. E mi se fo ile wali I sui president e pei ona whanga solo I le se tete ma le fo I stete I tutonu o Amerika. E langa teilea, o le tele o whaale vlave whaale natura. E pe o tūle I maile le tele o nisi o atunu o le laulangi. E le ngantangi lo longa ia o a whaama matangi mālo losi o ti munga mamafa alu antu ai masolo tele tanganta tau mia tele mea tau tino ua whaale ngaina I le tele o le suya inga o le vaenga le uta ua o le climate change. Ia I le te ua whaantala le eise si mawhai mai. Oe, e le kūpua se mea whaapena. Ai au tantou no funi ma tantou vava ai. Tole. Ia wei se ale mele wei. Ia le o le vaitau o le spring ia tantou I nei New Zealand. O le vaitau o le toi tutongo wa e o la. O le ale mele na whianga I ma tantou le amatanga la o le spring. Ko sanga nga pie preview mai fo I le leo le la. E nga umau le la. Koe sa mo le manu lusa wei ko ma le kim. Ia lolo vai ai malolo I taniden. E pe ona tau ma fai fo I e tapena ma toe wha mama. Ia nisi o le vaenga o le ai o tariden. I le rei fo I yaso e pe o na tāntu o lia. Nisi o no fuanga sa wha pe leo na leo o ieni lo longa. Ia an tāntu no fo mafo fau. I le tausanga e lua afe luasfun lua. I le lo longa le ana matua I ngā panti ai le pitunu o mangele. E le ngantai na o mangele I sasai. Ma nisi le vaenga o au kilani dei. Ia e sia au ta wha longa I tutupuri me wha pe ai tala wha asolo pitu. O le tātou ai nei o kilan. I sika ko ngofola maka ko mawhawhoi. Makua I te le suwinga. O le tau I le nei vai tau. Pewela I seisi se fulu tausanga o lumana. Seisi lua se fulu tausanga. Seisi tolu se fulu tausanga. O se lima se fulu foi tausanga. Po le ale kulanga o le a o iei le tau. E le nganta I tātou I nei New Zealand. Ia whapea foi le tele o antunu o le lalang. O makua kele kasa ona le whenga soroa I lunga le vangi mungi. O le ae le iloa kāku. Le loa po lai ka vidi fōrunga. O le ae le ae kapke manga vainga. I le aso ma le fo yesu whama. Wa manga iau le oke singi le manga vainga. Whai a kua I fo. Ai, elele. Ia, lo tau ngapa na vo oi. I lo so I fo maa lo loin. Ia, ma lo saunga le mu. Te le lopo mantua le tātou turu. Ia le a inga lea mai le pitunu u lea I le south. Le ta ua o Marakopa. O le tausanga e lua afe lusfun ma le tasi. O te mina o le ave visita to le koviti sfun ma le. Ai ave ai loa e le tamalo Tom Phillips. Lana whana ua tolu mai lo lantu ainga. Manga ia tu ai loa I utol tongava. Ilunga o maunga. Ia tantu tele mai lo po o yeini tangata. O lo o fiso soani yei le reita ma. E whamai e se li poti mai le aso ana nafi. Ia ka, te se ma lua filu kasi lungo inga lua koru, lua wha.
E yei ni si taimi o lena moli mau mai ni se o tangata whapea. O le ngala antou wa a ye le tamale, wa le nganga o ile piki apu ile spito nuna. Ai nalo e whaia ni whaatonga fo ile le moi. Malana whanau e toto. O le whese se inga ile wānu ta mamatina. Tu wailo e lunga le tamalo. Ka penga langa whanga. Ai ave le kongava. O le ala o mai lawa ile te milening. O le wha mai le lipoti. O le ana tama whai. Ia le mole meo le sa ilinga. A ila tau o le na tau sa ilia e le nganta i le vā. I lunga le vā te te po lunga le ea. Ai wha pia fo. Ma le lau ele ele. Ai o mai lawa le te mini. Ele i maua lava. Ai wha mai la o antai pia o le tu wane i lunga. O lea na wa ai yei le tinau ta mai tipo le tō lua le te malo. O leo Tom Phillips. O lea na wa ai antuai. Soli. Wa amata na mātu tuala na whanau. E pei o le fia fianga na e ui na whanau no le tinani. Ai matua i fia lava. Ina ua ia wa aia. Ia fōlinga Oceana whanau. A whaila o ne tino fōle ne ia ulima e whaapea mai. O le makua ki ngā inga o mawhakianga i o ke whianga i ma. Ia e manatua si tinalea. E le nganta le tina. A ole a inga anto. Talo whai. Ai o mi sia. E neita mai te toto. Ia le lantou tina. E le nganta ile. Ai o mi sia. Ia o lantou grandparents. Ia le ningwai tau o le tu wala o ngā toe toi tolu aso le tu wanga le toi. Tai au e tau le sreile. Ia toi tā pena fui leo mātua au lantou whanau i le au. A whi o nei te whamai makua kele le amale. Mana tua la si a inga le. Ia mise nei whanau. Ia ua ia mala utang mawhawhau ti mala utang mate fo ile le mataupule. E mauti noala. O life soson ye ni si utangata. Ile whaala whina leo le tama. Malana whanau le toto. Wai le mawhainga e ola ia ile kongava. O ke o fowia uia sole. Ile mawhai o ngala lafi o ngikangaka. Ai le koe mo. Mai a te sema, o le lua a whelua tasi. E o mai lava i le aso. O le awha mai leo. Ia o le lava kausu. Ai e pe i orka ko pangka, fo i le ringa su e mai. O le awha kausanga ringa kausu e mai. E ai o mai arke mingi e le lo pofea. E o e. E o ke riro i e. Pe o alu kukuila. Ia po o alu ko e lau. Ia po o nifo i koma. Po o alu i viki. Ioi, tolu o tala i vai whanua. Pangasi o uolanga e papau. E tau fono lo ui e afu. Si o ufale o tau patu. Wale i lalo utino i le namu. Ayo te usulava male fia. Tali ilangi ayo so manuia. O tale ni lava mea uma. E mai le atua. O tale ni lava mea uma. E mai le atua. O te wha atu i le a onga. E whai uma e tamaiti o uponga. I le uli o si o upau. Ma o uvai e papala i le namu. O alofi vai ma fia. O se e vai o te lenga fatia. Si o ulu e momo e tutasi. Le moa o le whai. Si o ulu e momo e tutasi. Le moa o le whai. Wale au tau mawhainga. I se a o ngai a pia. Wai ulawa i le kolisi masani. Le maumanga sasa le tonga whai. O le sapelu lava o si a upeni. Ma si a upea tau ato. Le ie la sa o iuta. E tu si ai o le lafo. Le ie la sa o iuta. E tu si ai o le lafo.
se senga ai tau le fetaui I le fufusi o si o fuae Ai le ai oni o se vae Si o umiti a futau le ofi O sili ai ona oti Si o umiti a futau le ofi O sili ai ona oti Popole vale lo uma fau fau O se panga ai o le au Atu vale o si o uloto O tau o so ai o le moe tolo La uma lo me aunga E su e ai se ava La uma lo me aunga E su e ai se ava Tala falava o tala ala Radio Samoa mo le nei au oli. Ua whaamuta le minista o le soifua malaloina o Dr. Shane Retty, nisi whaamutalanga whea vea I wata wai o le atapunia le wharamai I Dargaville. Whamai le minista o ia whaamutalanga whea vea I se. Sa whasiringi le Radio New Zealand le minista pe o yeini fōfuanga mo le wharamai le tūlanga tau ngā luenga tue whaareleia pe whaatele fo I pe tapunia. Tari le minista I leo iei se tūlanga o whaatalano nai le wharamai le Dargaville. Ta ua fo so upu me le ofisa le minista o tangata lo whaasara la wina whaamtalanga le sa o ia e whaatatau le wharamai Dargaville o tuititia lava la taura la tau whaatuatuanga I au unanga lau tele tau le soifua malaloina. O le wharamai lea e au una morisiria I le luasu fitu afe o tangata I le tūmalo Kaipara I Northland. Ma o lo whengai fo I malu I tau le whaatinoino le au unanga e au whiai malele lava o fo mai. O lo whaataria rei unga o nisi o whiutana inga o lo whataua ina o lo whaiai le bao le pūlenga ma le whai ngā ruenga ai tasi le tūranga o manino e le tāpunia le wharamai e peo na sauno I eile minsta. O le soa amatai le vangalo na lua o leilo ilonga o lo whaia e whaatau le whaalablawe kalestete na mariri waitanga te to nima sutasi no whanga tāpuai I le lua awhese purumaleiwa. O le asira sira ai I whana sa whaonga aina le whaalablawe le nei e meise o tūla whono sa iei e patino I whana I le ataimi. O le aso esu e ai le coroner o Brigette Winley pena whape whiona maua le tangata whaatupu whaalablawe o Brenton Tarrant ia upenga ai pena iei fo ini whaale tonu le whaatinoino o unanga e au whiai ia upenga. O le ailoiloi nai fo I pe yeini lape I le au unanga leo leo I le mata upulea e meise lava le whaatinoino laisene o le tangata e umia ni a upenga whape I tonu New Zealand. E tolu vai aso u fofue whanga solo ele ai loironga e wala winai mo li mau pe to asfuru male lima. Wa whailole unga o le suesuenga le coroner sa whaia le maliu o se teini a onga le University of Otago e se fulwiwa tausanga o Sophia Cristani I se pāti sa whaia le flat a tamaiti a onga I Dunedin I le lua afe se fulwiwa. Whailo mai le coroner o Heather Mackenzie o se tūlanga whanua noa le tūla I maulu nei whaalawe a o se mea sa mawhaio na alufia. Whai mai o le mafua anga o le maliu o le crush asphyxia I le whapeutania e mafua ina ua malosi le pressure I le whatawhata ma ua le mawhaia I ona manawa e peo na masani ai. Mai manatu le coroner sa yeisi na wanoa pea ma le awhai tūla sa tatau ona mawaise la vea ai ma whaasau inai le ola o sia teine te lavou. Whaitio ina le coroner e na tali malo I le pāti po host e le o mwhaino whaelo I ngoa. E whamele coroner sa tatau no lātou sila lelei I le whaafuina o lea fia e meise le saunga le mua tangata e aua iai. Ta ua fōi sa tatau le University of Otago o na sila I le whaatino le leo ni whainga e hao I naita mai tia onga disciplining a sa o fia I le pāti lea I le lua pese fuluiwa. Sa nola tina o tēnea onga o maliu, e fia vai wa sui se isi tūlanga wa iei tamaitia onga mawhainga pāti nei e tumu ma sa ona tango fia I le awa malosi. Wa te tau na whaatūlanga le leini tūla whono e whaatatau I a mionga whapea.
Whai mai olo o whaabau peo nau na iere li ta alo Hoskins te tutu, ia whaia se swinga ia na whetu na inga whaabau malo i le ta alonga laka pi, ina ua toi misi fo i leisi awa le All Blacks o whaalau lua taluai nei. Whai mai le News Store ke ui sa tūlanga ese le ta alo se tutu le Super Rugby Pacific o le tausanga nei, mo le Blues, pe ta ia le o au fia mai le awa le whaia onga le All Blacks o whaalau loa. Le li talabou o Wallace Setiti le ua mata i tū pere li whaia onga Robertson pe on whairo le li poti. Wa mai ona o nisi o suinga i tū la fono le World Rugby anga wa ai tamata alo wa una i aisa tutu se tasi fo i tamata alo le All Blacks o Akira Ioane wa te tauna sida i seisi tūlanga. O le anga wa astutu e ta alo mo ene langi ona o lona tina, mai le ito e ta alo mo le All Blacks tanu mai le lua whelua lua, lona winga, o le anga wa ai e ta alo mo ene langi le tausanga fou, pe a whaia mawaisa na kalapu. A whaida e manatu stutu e ta alo mo ene langi, e mana o mio na sa idia se whaatangana mai le New Zealand Rugby, o na whato a mai ana na Konkarate New Zealand, i le whae unga le lua whelua suluono. Ele na ene langi e ono ta alo ai tutu, o lo iei fo i fiti le atunu o lona tua a waisake, le fo i sa whai masuia le awa fiti te usanga a o ta alo ai mo le atunu, e mei se fo i le Blues i au kilani. Mana tala muli, e to avalua li ta alo fo i le awa le Kiwis, ua whaalau loa whaatasi mai le au a le li whaia onga Stacey Jones ua whiriwhiria. To fasu le au le sa ta alo sa dinga sempine le NRL i le whae unga le vaia so Alfie Fisher Harris o McLean, Scott Sorensen ma Trent to e lau. O le au atoa o whae lo mai mo le tausinionga le al Pasifika, Alfie Aaron Clark, Phoenix Crosland, James Fisher Harris o le kapteni, Peter Hiku, Jerome Hughes, Jermaine Isaako, Keanu Kini, Casey McLean, Griffin Niame, Chance Nico Klotstad, Cody Nikorima, Marata Nukore, Isaiah Papali'i, po Isaiah Papali'i, Jordan Riki, Scott Sorensen, Joseph Tapine, Leo Thompson, Matthew Timoko, Trent To'elau, Will Warbrick, Manau Fahu White. O isi tamata alo o le avanoa o no manuanga, Joseph Manuanga i le Lakapiuni, ma Nelson Asofa Solomona, lo wha malo lo mo le temi nei. Tala ia Radio Samoa mo le nei a mauli. Talo le tau mo le so ma le aso atai ao. Wingo le tau mo le so, e ma tele ina le leu wingo le tau se i vanga na ai na iau e ufitia le langi, mana i timo to ulu i le poa na nei. E angi mai sa vili mai sisifo fa solo atu ina angi mali e mai matua le atu nuu i le afi. O le vevela fa mawina mo le so e sfulu iwa tikeri, ma le manu lu e sfulu tolu tikeri. O le ango to ifo le la i le to sfulu 2 minute e afa i le itu lai fitu i le afi ana nei. Mo le aso atai ao le afa penao na to mai wanga i le tai ao, peitai fa solo ina langi le lei le tau i le au uli. E angi mai matangi mai le itu matu i sisifo fa solo ina angi mali e mai sa vili mai saute i sisifo le atu nuu i le tai ao. O le vevela o le ai e se fitu tikeri ma le manu lu e se fulu tikeri. E o soa ele lai le tai au i le tosfu tolu minute le itu lai fitu, ai o le angoto i fu le tosfu tolu minute e awhai le itu lai fitu le afiafi. O lau tala nao le tau mo le soma le aso tai au. Radio Samoa. Taslima Ivatolu Amo. Feel it's all in the lane. Sometimes I need all in the four. I feel it's all in the lane. Sometimes I need all in the four. I feel it's all in the lane. Sometimes I need. Sometimes I need. Hello, I sit on the fire.
toma fai 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 tangata fai 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 tangata fai 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 tangata o te fai o toma fai 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 tangata pe a fai to te mole mole te a pe a fai to te mole mole te a pe a fai to te mole mole te a o te fai o toma fai 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 tangata pe a fai to te mole mole te a fai taule just vai amata tala ya so much so much, so much. Pai taule just pai amata tala ya so much. Ona tupu aile, ona tupu aile, ona tupu aile. Pai taule just pai amata tala ya so much. Ona tupu aile. Alanga le si ufofonga ole. Tamaiti ia o mai tutonu o mai tutonu ia Yesu o muso of pae pae i tamaiti mole lo tua tamaiti ia lele aire o filo o fure na fai tau sangan tene o kele le McDonald ia o le mea langa ngo fai a koe so e semra vai mo ar KFC ia lele tamaiti ia o le ngalo ia jau le tau polo kala me le dei fo ia woli ma le whana putonga o le sia te pera mai elfa le tua ia Natasha va e lua ia ua fo il wha ua wina o le porokalame o le tuli mantanga i le awoli nei a walani i misia le tau porokalame le so ma le aso fo ia antai au wha malawantu ia kuini save lio ave ma oe lenga tasia le mahutonga ma le ainga nai Brisbane Australia Leone Eli before ia Scott si uso ia tiano le alofi o le tofiana o le foia va o le alu e fa savidi alu e fa akimu ia ngala e ngai fialu io o lo lava un sa le la se me o la ko fa mai si o malulu ang yusila oi hey wefa alu ye jauka a wale fa vai a wale faki ave vai fa ngor me fa malo antu ya no o salaro pati bale ai o le mavuto mai dai California i America fa te tul fa tu ya Miriam mo antanto tala i vai fa no o le fo ya woli te mosis fa bo ponga ila woli anta ya tala mai Australia le July fa ile fifini o lo yela mantanto tala fo fa un pop ile July lima e pe ora am tali le fia naf tala ele nganta mai antunu o le Pasifika ai fa pe fo itala mai le lano lang ile ngana Samoa le na am tali mai le so naf wala ni imsia il programe o le nganga i fo faiva ne le fianga ya le antaua pesta savia ya male sunga ya Isaac pa unga ile July lima le 15 te ma wai fo ya tanto talana ele nganta mai le Pasifika fa pe fo ia antunu o le lano lang Beta Drive Doctors i le taulanga wha tau i mangele wha pia manrua o le vaenga o so ngase pe amana o mia e wha tino e fo i matupui pui o le whana witi o tupui pui la COVID is full river mo i lato is full on tausanga malunga atu wha pia matupui pui o le flu wala au telefoni 255-25 mo so wanoe wha tino ai nei au nanga o fisa fo mai i mangele i taftafane o le McDonald Amanrewa e taftafane o le Falitusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics.
Fauta o le whanau o le tofi mai le li salamo sa lausu fitu fau batolo. E leo toi umi ai o le aso whapitoa le whanau le lotu tamaiti o le nei tausanga. Whaia mama dad e pu e mai se video lau tau loto po lau pese o na lafo mai le website radiosamoa.co.nz o lo yele link e lafo mai lau video. Ia awani over mane tolu minute o le video e telean reactions lunga le Facebook o le Radio Samoa o le ama wale whailonga. O te talan tau vanga le taimere nei. Whangata video se las tofis fulo o kitopa i le iwa le tai au. Whailonga i le afro se fulu lua i la waudi o le aso la varanga. Whabore bole e na o videos ata maiti taito tasi. Manuia tele lota maiti mai le pulenga ma le awhainga luenga ale Radio Samoa. Talofa Samoa. O Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa whapea le malanga mai i Samoa i New Zealand nei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu i valua o wha o. Tolu i valua o wha o mo le R-Dash Travel. Hey, hey! Oh! O nisi reo whaalinga lau tonu mai le tātou ofisa le ni fo i vaingo la woli. Wala vai le ofisi le fio fo i le pa i malu le tātou tonu. O tali ai le polagalambe le whanau. O whaingo i nao le tuli mantangau. O le tātou whaalinga mai le Casa Beads and Appliances. Whaapitone le Casa Beads and Appliances o lo whaanga solo i le so. E malari fo i vayaso. Melo tu mobiele tanto seti no 4 fabric no 4 tolo no 4 singles e lua mai le iva tala i le so iva tala i le so e mawai ya lau seti no 4 na fabric o no 4 tasile no 4 tolo ma no 4 singles na i lua no 4 fui e tito tasi e ma fa fa loloa i lua o a o le whaapitolo na lua le moenga queen size fitu tala i le veiaso fitu tala i le veiaso e mawela moenga queen size. Whaapitolo na tolu iPhone 13 se fulu lima tala i le veiaso fulu lima tala i le veiaso e mawela iPhone 13. E ma le whaapitolo na wha o le Smart TV lima inisi le lautele i le na o le se fulu lima tala i le veiaso fulu lima tala i le veiaso mawela Smart TV na lima inisi. E alona lautele. A fiona i dai le wha fitu wha Great South Road i o tau. E polo tolo fitu iwa Great North Road i Henderson. Wala au iei le ovalu se lau lua lima wha valu. Ovalu se lau lua lima wha valu. O omile lua mo o tau o le tasi. Ia mo Henderson wha ilo iei na e wha fonga. Ke le Radio Samoa le nei wha sa launga e maua antuai sa mea lofa. Mai le tutomala unangana a le Casa Beads and Appliances. Pau nao tātou whaalinga lau tonu mai le ofisa. Wala wale longo puia li o lau tau pa iama lo o tau mamalu wha talo whantu i nai San Francisco. O le mahu tau mai ia se li mali toa Sam Ripley male ainga le ni vaingo le fief. Ya tonu nau sawa le vali antu le teimi fo i le teimi le fief ya tau tau Eoi, ia malo la vale un sai va tele ma tamai. Ile tu fa wa le Radio Samoa tasi lima iva tolu a mo tamaiti. Au de ngalo polo kalamel tuli mantanga ile a fol to. Malo soy fua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasi lima iva tolu a mo. Se kia Radio Samoa. E fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e
Isulungi ia umasia uhani a omasa bali le masina se Yesu solo ia samo no uatulu se ifai mafia fianga ie mama atene matama olo sisi vai mapepese matata lato tulele a omae mane ilano ole niu na o umasia upele Nofo ifanga pei lesi tau langa o sabonei ai mana tua pea o upolu ole ingole osu o motu ele mafai namba ona ngalo le tape mali o mai singano Nofo ai tine matama yunga lona awala lau papa le pasina se Yesu solo ia samo alo uatulu se ifai mafia fianga ie mama atene matama Olo sisi vai mapepese matata lato tulele a omae mane ilano ole niu na o umasia upele Wafa apea ona lawiloa ile lalo langi atoa walai ona to atele le au mai mo ia samoa le masina se Yesu sulu ia samoa lo uatulu Se ifai mafia fianga ie banga atene matama olo sisi vai mapepese matata lato kulele a omae mane ilano ole niu na o umasia upele Mane ilano ole niu na o umasia ukele Sufomali ole failia le rubber band Samoa le dingvang ole woli merkese tolo I matautu e fai antulauta a o fa longo le su fofonga
O le tamaita i le pese mai ai i. Ea ua o whaalongo fo i le whaapea wala sole. O le makua mana ia. Ai, e whai antula utala. O le makau ki ona tale ni le iei. E whaantala whaantua ia ua o whaafine umalafa. O le makua ki le o ngai ia ubo. Ioi. E le nganta i tono New Zealand, whape fo i le tele o atu. O le maa futa mai iai na ia uso. Ioi, alofa kele a kua ia au tau. Tele maa ua le swafa o le te mai tai po o le whaafine le pese mai le o whai pese le po le wha ili le rubber band. O te whai atu, sole. Se makua se sea ia makako. Le kako ku pāre ngei de. Ioe, lola mai ngei lau, lau pe la ue pe uma o e whai le lo le angiru le skei. Aware ngā lori tomiti. Ia le tātou polkalame le tuturi matanga o se temi le utoi mau. Ai. O e mana tua ia le sunga ia Hoskins titi. Le asa avea manu mera valu o le olpeleki i le tausanga na sei mawai antu nei. Ai le i tū le to. O le alo Samoa o le sunga ia Wallace City. I lalo o le pūlenga fō o le olpeleki le i le temine i le whaia onga ia Razor. Ia po le li o Scott Robertson. To a tele i lato. O le na whaiti o ina le whinga whiliwhilinga na le li whaia onga fō. Ia peitai, e le o toi po amalai e le tūlanga fo i lele. E pei o na mafuai, o na whiliwhilia e selectors ale o le pleki. Ia le alo Samoa le sunga ia Wallace titi. O le doinga, o mana prove mai ia tātou e Wallace. E le ai, o lona ia tūlanga, o le ta alo tono o le pleki. Ile, teimi nei. Peitai la, ua o ta ulengo Hoskin na satutu. Ona o lewo toi sa uilunga. I to tonu lea o le lisi. Ale au ua whaingoina nei o le All Blacks 15. O lea e marangata amilo i le Northern Hemisphere. I le vaitemi tonu a le marangata amilo i fo i le ono peleki i le whai unga o le nei a tausanga. O lea la ua whiliwhili a ia le li i Hoskins satutu. I to tonu o le squad le to alua se fulu maleiva. O le wha maile tala i o le anta alo ma au a Munster i to tonu a Ialani. Ia whapefo ia Georgia i to tonu o Wharani. O le timinei ua antoa le lus fulu ono tausanga o le li i Hoskins satutu. Ia pita iane, e mawhai o na qualify o ia, mo le aua ingelani. Pe a wha pea la lea e mawhai. O na wha ma vai mai o ia mai le uni laka pia New Zealand. Ma nga i antuai, esa iliso na vanoa, i le au tele na ingelani. Ai le whai le ipola langi i le tusanga, e lua afe, lua se fulu ma le fitu. Ia e whiololo fo inisi tuai o le peleki o lo iei tono le whainga whiliwhilinga lea. E pei o na sauni e tuai le aulo na lua le o le peleki po All Blacks 15. Ia, mo lana malanga ta milo. O props e pei hona whiliwhilia wa iei nei Xavier Numia, o George Ndaya, o Saula Mau, Marcel Renanta, o le li o George Bauer, o Huka se pei on whiliwhiliai, le li o Brody McAllister, Kurt Eklund, o le li o Bradley Slater, o Loka, o le ta aloi Josh Lord, o Fabian Holland, Isaiah Walker Liwera, whapea foi ma naitoa a kui. O loose forwards o Duplessis Kirifi, o le li o Peter Lakai, Hoskins Sotutu, Oliver Haig, ma le li o Christian Leo Willie. O le leina i tua ale o le peleki. Halfbacks, o le li o Noah Hotham, le foina mawala manoanga i tui le o le peleki, i ana ta longa a mantola di tausanga. O le li i fwysau tonu le o le peleki, ma le au le Blues, le li Finlay Christie, ia o awhanai lua ale All Blacks 15. First 5-8, tui tali mai le li o Harry Plummer, ia antoa aila ma le sunga ia Josh Jacob. O le tulanga o midfielders, Queen Tupaya, o le li o Rylas Higgins, AJ Lamb, Dallas McLeod. Ia ma outside backs le All Blacks 15, o Kini Viliame Naholo, e Moni Naraua, o Shai Fihaki, ia ma le li o Sean Stevenson, o le auna. Ia le wasau ia tu monta longa na ile masina o November, ile tulata ili fai unga o le nei fo ia tausanga. Ia. Ia whantalo whantu ia pa o Filipopi Nanti Williams. Ia o le mahuto mai nai Adelaide Australia. O le whai mai.
O le suafa o le tamaita i pese lena pese mai ana nei. I le au fai pese na le rubber band. Sa pese mua le lantou wha ili. Ia ma ua mawhana whana la mawhtanga ma Filipou le nā vaitau. I le au fai pese a le Mount Via Band. Ia Antono o nai mawhana pele lu mawhtanga lipa o ma kiwikiri. Ia whai a kua lau si ufofonga. Ua kelele awari ia ua vidi mai a kia upo po le asengu mele mawai oi kiri. Vai o kiri i le au. Anga o kwa le pofo mai kiri. O le meki manga o yori. Seu mai i lau manu se fue o le papatua. Tinga matau fa fuai ke le tene matau manua. Lui mali e mai lau taritua. Ia i uta ele fofua. Tupatu mai lau matua. Si o le pelo ele seua. Seu mai i lau manu se fue o le papatua. Se tomarito. Tomarito. E to. Fa ne. Fa ne. To. A day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Say, Lolongo, Pea, Le Fua,
tilipo Nei o lata ua uto Whaatalo whaatisa moe lau whaafonga anga le nei fo I tu lau lau uli Whaamalo lava le tawatai malo foi le ona sai le nei foi aso I ona tu whaitunga ia whaapena foi mauna tiu te tau ave whaamalo le langi mama ia malo foi le soifua manuia Teine matamo le tuli mata ngau ia tonu whaia onga wa sauni mai foi wa foi le tatou tala noanga ia ma tatou fesili foi le nei aso tonu foi la whaia onga ia ole a tele lava foi a tatou tala ma whai na whai pe ama he a foi la tatou tatalo e mua lava o la tatou polo kalame o la tatou wha mua lava ia mua le atua I taimi lava ole o onga fo le na mo tatou teine matama sa mo ia e loa le lei ona faa mua le atua I lo langa ia ole ala ole a mata tu fo ile faia onga tatou pol kalame le tatou tatalo tatou wifo matatalo Le tuola mātou tama, mātou te whawhita ia lava loa lofa, ma loanga le lei, le mawai ia I mātou lau whanau, mātou whawhitai le nei aso, I le ola, ia male malosi fo iwa e fua mo I mātou, whawhitai te le lava Yesu, mo mātou ahinga, whawhitai mo mātou mātua, ia whawhitai te le lava fo Yesu, mo lau tau singa, ma lau puipuinga ia I mātou ma lava. Nea tuala mātou tama, mātou whawhitai foi. A wā mātou te tali tonu, ia o le haso foi le nei wa whaelonga I nai, ia haso whanau po haso soifua o nisio I mātou te fia ai, mau mātou vi ia lo wanga le lei. Mātou te talo whaamole Yesu, se I whaamaloloi, se teine o se tama o lo o maua le tino mai. Whaamole lava Yesu la mātou wo, se I pai atu lava o a ao, ia ma e whaamaloloi a te I lātou. O ai foi, teine matama o lo o maua I whaanoanoanga le atua, e hala foi I le maliu ma le oti, le atua whaamole lava, ia e alofa fusi mai, se tama ma se teine ua maua I le whaanoanoa. Whaamawhana ia I lātou, whaamawhana foi oe, yo lātou ahinga, mātou tatalo Yesu le nei aso, Whaamanuia lo watu nuu, whaamanuia I ngā luenga tama matina, whaamanuia fo I tama matina matutua, o lo tapu ai mo I mātou, mātou tatalo pui mātou, niso I mātou lo ulunga o le ala, le atua lo mātou tama, pui malavea I lawa fio, nisi fo I wā ngai atu I ainga, niso lo mafuta mai lawa mamaota, whaamanuia lawa fio, mātou tatalo le nā, Whaamanuia le leitio Samoa, whaamanuia ia o ngā malava ma teine matama o lo o mafuta mai fo I le nei aso, ona o lo lava swafa Yesu, mātou tatalo ma wala awa tuai. Amene. Ia le tele teine matama, whaamalo lava ia te outou, lea lava I mafuta mai, ia whaapena fo ia I tātou mātua, whaafetai tele lava I lo outou mafutai na mai, o la mātou polo kalame manai ala manai whanau vai aso tai tasi, teine matama. Se Yusu fo I tātou pesel nei aso, tātou te vivi atili ai, ia ma tātou patipatia foi, lea lofo Yesu ia I tātou lava. Ea, io e awao lea tua, iona le ola lea tātou te olai. Lea foi tātou te malolosi ai, ia a whaiwhala ngai ke mai, iau te tali tonu lava, ne wa oman tātou te talo, wha malolo Yesu ia te oi. Ia lei, o lala tātou pese, usu teina matama. O lea? Eo, ilo ke le la ngonga aku. Ea tala lelei. O ia lelei, la fai mai tala lelei. E usu le pese fo lea fai mai, e alofa Yesu ia I tātou malava.
Io le nā foi pese ia tātou te pepese whātasi ma mana tua ai na ia tātou te uma lava o lo mau e whaanonuanga le nei aso nisi o ahinga nisi foi o tamama tina ia ua maua foi i lātou le tino mai ia po nisi foi ia ua mea le atua i lātou ia tātou pepese ma mana tua i lātou ia lelei au tātou la lea leo kele mai le ia oe i velta ia whape ngāfo i oe George makua i leo ke kele mai wailoa ia tolu wha Hello fa Yesu ia i tātou uma Hello fa Yesu ia i tātou uma Hello fa ia i tātou uma Hello fa ia tama Hello fa ia tina le teine matua mal Tamala ititi, elo faya te oe, elo faya te au, elo faya itato uma. Ia ai, lema se misi lofa fo Yesu, ia pepela ititi lava lofa Yesu ia tinama tua, matama matua Wala ke whalonga, ia leanga lofa Yesu ia itato uma lava. Ia lelei tātou le whata amo mai tātou polo kalame ia tue whata lofalo ia atu whaia onga ia te otau mai o tau le nei awa uli. Ia lelei o te talitonu ia olo o whaalongolongo mai nisi o tātou ta maiti mai whalea onga le tele i o awo e whaalongolongo mai whalea onga ia o nei vaenga fo ie lea onga amata se le fia whaalongolongo mai whaata lo whaloa ia atu ia te outou uma lava le au whainga luwenga susunga i whaia onga olo o mafuta mai fo i le nei tū lao le awa uli nisi fo i wanga i atu i ala whapenau na tui fo i atu i maota malawa whaata alofa atu i ate outou whaamalo le ngā lulue le nei aso whaamalo fo i le ono sai talitonu lava i le whaingo fie ia e olo outou alofa ma lo outou tali le wala awa le atua i wa whapena i na whaingo fie ina mea uma whaamalo le whai o le whaiva ia o le taimi fo ile nei se le kaimi fingi se lo fia mai mau apanga whape o ke whai aso whangawa i aso uma taini matama se lo fia pea o le taimi le nei whai longa i o tatou aso whanau e ala na fia whaia onga leanga o lewa tatou waulia nisi o tamaiti ia wale ma whaina o tātou tue wa aia te ele nei aso ia o nisi fo i o nai tama o nisi o nai tina ia wale ma whaina o tātou wa aia tu iai ai o tātou la nei tātou te au lia mai aso le nei o ai leo whailonga lo nasa whanau ia mana tua fo i tātou ia mata mai aso sa ia o le aso sa le aso na nafi aso to anai ukai alu ko aso ve aso tatou aso sa lele aso so mala aso sa asonga lele tele asonga fua ya malo aso sa asonga fua la solene aso lua ya lele tele oila o tau lea ua whailonga na so whanau i le aso lale nei ia whapena atua i ma le aso angafua ia ma le aso sa oia tātou ia e mana tua foi la Elena o tātou teina matama la iti so se tasi lava o lo maua mai matou whaasala launga ia mal matou por kalame ia o tātou aso whanau uma lava na matou te fia foi ma matou pati whaatasi le alofa o le atua ia wawa ma whai foi o na fōhai le nei foi tau sanga i lo o tau seifua ia e maise le o lau se o whanau la iti uma lava ia o le taimi lale nei o le usu le o tele mai e arapela tatou pese as whanau o le lei o le i arapela le o tele mai arapela ia fsosoani mai ma atina aluange ai ma Lucia ia le o te tele mai usu mai tatou pese ia tolu fa ia manu ia to aso whanau
Emmanuel to aso whanau. Emmanuel to aso whanau. Emmanuel le atua. Hip hip, hooray! Feula, feula. Hip hip, hooray! Pati, pati, mighty. Oka, ia whaafetai I le atua. Ua tātou au lia mai. Nei fo I aso e whaaupo-opo. I aso o lo tātou wola oka amu ia tātou. Amu ia lava I tātou. Ua maua pele malosi. Maua maleola. Ia awalana I ngalo ia te oe mana tua fo ina whai atu whai a onga. Ia tātou ia te oe o na whai le whaafetai. Whaafetai I le atua mo le ola ma le malosi. O le awahina le nao tātou, le tātou polo kalame. Ia awahina foi oe, ia e lo foi. O na e ola, I le ola lea e tau o tu mahanga whakerisiano. Ia e manatua ai la, o na whai o le tatalo, te whaafetai ai Yesu mo le ola. Ia, whaapena foi, whaamalo le soifua, tama, matina, waulia o tau asa soifua, tātou tau whai awe le mua I le atua, mau tātou whaafetai le atua, I lana pule wha soifua, I lo o tau soifua, mātou te tatalo. Ia whauhai pia le atua, le soifua lau le lei, le soifua malolo ina, ia awa foi le mafutanga, ma e pele, I le nei foi lalolangi, ia teine matama. Se io tātou tala noa, io e tātou tala noa, o ani va ainga fo io e va ai e le tau le nei vai taimi. Awa o tātou e mo I lava. Ia ai e le o tutusa, e le tutusa le tau ana nafi, e le tutusa fo I fōlinga, ia ma va ainga o le nei aso, e o lava fo I le tae au, e se le au le lei o isi taimi le au le lei o le lai le tae au. Ai o ange petale se fulu, ia po se fulu lua, ia wa sui fo. Ia se tātou tala mai, whaongama le tātou ngangana Samoa, whaamatala mai, o ani fōlinga o le tau le nei fo I vai aso o tātou iai. Matamalala songa fua, o fōlinga o ana nafi. Lelei, e timu, ia e sa timu le nafi. I sa timu, ia le taimi na timu ai, ia, mana ia, le isi va ainga, na la, ia lelei, sa langi lelei fo I le isi taimi, manga ia kele, lelei tele tātou le tala noa mai, ia, kawa ai fei mai na savili o se esele lelei o tou savili isi taimi, ia e timu le isi taimi, e la fo I le isi taimi. Ia e whaapena ai ala le asole nei teine matama. Ia e tutusa lava foi, e tutusa e whaapena, ia I le taimi e susulu mano si mai le la, ia I foi le taimi wangi mano si mai le savili, hangi la le savili, ia e nofo le tonu le fale, walangi savili e alu foi le ato e fafo, I te iwa e la fea, teine matama manatua, tautua nala walau saunga le mu, ia e usisi tā I le lei, ia ona le ai foi leo se tele o ngaluenga tina, awa a tupu vo le whaala velawe ia te oi, ia wa tele fo I ngaluenga tina po tama, le lei, o le ale vai tau le nei o le tau sanga, teine matama manatua, le wa e tala noa, o aso le vai aso, tali tonu le nala vai le o ngalo, aso sa, fasau kako, aso ngafua, le lei oka, aso lua manaya, aso lulu malo tala le lei, aso tofi oka se le lei o le teine leo ailini, le lei tele, aso faraile, ma le aso, so ona oka paki
paki mai tātou ta maiti eselelele to anga e ole a onga a e longo fia tātou le to anga e ole a onga o ka lai sawi le a kua fai kaunga ka ko waso a ia lelei le lau tātou talanoa i aso o tātou talanoa i fōlinga o aso ole a le tau leo tātou iai awa le nei atu nuu ia ese fo i ona tau iai fo i le tau le nei taimi ia luma atu ingisi fo i masinga ia wasui fo i le tau ole a le tau le nei o le nei taimi o le tau sanga wa tātou iai teine matama ea malulu paki mai oi sao e malulu ia ole a malulu o ani si va ainga te loa le vai taimi o le malulu teine matama ea e kafe le isu sao o le vai kaimele ngenga hachu e tele i tātou i le tale ea ona o le tau o le ai malulu ai o kolenko whamai anga ngenga kimu ia timu la ma ulu savili o fōlinga umana o le nei vai taimi tātou te iai ia ona o le tau le nei ia le whaingoa hina i tātou le nei vai taimi o le tau sanga o le tau malulu ia longo winga malulu ia lele a malulu la ia kamo e foi la ia le ke e ko kingi le fa to tingi ia fa longo lele mana tu fo in fa mana tu fo ia te uto tato uma lava tau tua na fo ia e tau sisi lele io la fai lele o fuma fana fai le to tingi fai fo i pulo ma fana wa tātou nei amu ia tātou e o lava i lo wao ia o lo maua fo le pulo ngang whakau tina ia awa lava lo saunga le mu ia awa lana i whai atu fo tina ai whai lo io o winga tau sa afia fo i e whai ma e tangi e te le mana o ai leanga tupu fo i laina ma mai tātou ia wa tele fo ia nisi fo i o tua ngia wa tele fo i whi awa tina ia malisi una le alu e tina e whai ngaluenga ia peto e wha fo i maita mai le fale sau e toi nofo ma oe ia ma ave tātou le fale mai Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Le wa joe fitu mala fa miru tona talo le tulai fa samoai wo to lo wan tuai na le polo kala me o le tuli mantanga le ni fo i vainga o le so mo le tu le fa malo mo le fa tai le fo le tuai na tasha va lua o le sa si ala fa bele ona tu mo se si ona fa po ponga i le afo le tolu i le woni antao ta tu o le lo na lo fa malona le mo mai a tuai fo i man se tu mo i sa mo le dia so lua ko le mate mo fio le sulu me o ave o le la i le ni timi le fia fa mango i ta tu tanga me lui si tu sa valinga ma le fana ave la tu le paka i mo se lui fo se ngo fo kasi fa fo le la o ke le fa ko ke ke fa la o le ke fa ya ku lua minute te no foi sa i le vitamini C e viso soani o tato tino to tono le nei to no mano no mangalo so le lo titi faitama le divine o le fia fite to le tuolo to so formal manto wala la so fo wan taia le fionga ya so vepe Stanley Antoa saudi bai ma Isaac Paunga fa wa wina le tutua ale polo kalabe uanga ngai fo faiva e polo ngai fo faiva le nei fia so ona fonga mua alo vantu mana tua o tō fuala au fa soi fuia.